Ioe awa olona malo wa whaatu ina mai. E o mai uma o atunuu e ifo ya te ia. Awa olona malo wa whaatu ina. Ia opua o le pese ua mazania i le tusi pese fo i le whakasa. Ia o le toelangina fo i le au whainga luenga le tātou Blue Wave TV. Ia le tamaita ia hana va Aishmet ia male ali i pese la wiloa ia Oscar Mose. Ia ai me se fo ila o le fatama o le tolu le o le fionga misa. E pera fatua dafi. E mana ia fo itato musika fo ia na itato tama pese mana itamari. A le lave fe ma per ka ko YouTube. Ona umi lona ta tu ma MTV. Ia no la umana copyright ai manel tatou toi fo imaya. Ia se ko pepese a kurka ko o fainga luenga a o le mea lo fale tu. O lo ia isi fongo le o fainga luenga. Ia o le toi aso fainga luenga o le Tautai A'e o le neiva aso aso Freile aso se fulu ma le fa o le masina se fulu ma le tasi o le dei tusanga. Lua fero se fulu ma le lima o tatou iai o fatau moavalo tatou va folau Samoa. Fa malo le pale, fa malo le fa totoa malo foi le ono sai. Fa malo lu fa uno no sa fa tu la sona na fi amata ile lua. Peita. Ia ua so longa ma se si amato fellowship ma mato murumuru au foi manisio tato taitai. Ia o malo foi ma taitai o le ainga fast malanga mai America. Le ngata foi lea o le fionga le minista o tupe maua lo tātou tunuu whawhia ngainga ia ai me se fo i o le meia Adelanto mai California mātou whaatasi lai si o mātou ofisa leile atale ia ua se ea la le mātou faʻasoa ma le ioe
ia o le ala le na ua faatuatua ia i se itula ae na fai atu le aso na fie tauna amata i le lua ia ono nisi foʻafuafuaga mo sini au se talia matou faatasi ai lea ma le meia ma laga mai Amerika Gabriel ia faapea foʻi la lana soatau a o ia foʻi o le Pristine o le tulaʻi mo Samoa o le taʻitaʻifono o le aiga fast e Victorville le fioga ia laumatia po le fetalaiga ia fioi vaa Elisala laumatia ia le sato ai taunuu lenei tae ao i laufanua o Aotearoa ia matou faatasi foʻi ma le taʻitaʻi o le aiga o le matafale mataʻisau maina i Missouri la fionga ia polateivao faamoe ia lo fata ia ma le faletua foʻi ia silupe vaele ia ma se foʻi siona tuafini le fionga le faletua o le faafeagaiga ia gata i lea o se fiafiaga o le loto ia mau foʻi le avanoa e afea mai ai suga le faafeagaiga ia o siʻu tamā faaleagaga pasta waita fata ia le matou ofisa nei ia le gatala i lea o le tama faasausau o le tama a le mālō ia a o le tama sapai a le vaimauga a fai o te faapea atu o le niu mo nalo ia moni ma faamaona a fai foʻi te fai atu o tuli aupupu o le foga o le alataua ia o lea lava ia faapea foʻi te fai atu o le oloa o le tolomea ia o le fioga i le Samoa vai atu foʻi ia saleupolu ma lona foʻi ia a faapea foʻi tate fai atu le tausiga auā le maota ma le malae pili o ua ia e atu i suga e mase foʻi ia faafaleupoluga e tausia ia oga o lea e faaopea i Aotearoa nei ia le sa folau a latou tama o le tamā o le itumālo o le fioga i le minista o tupe maua po o alagaʻoa maua tutonu o lo tatou atunuu ia o le fioga ia te o matavuʻi o le fioga ia pauga o le suga foʻi ia fata ioe au toʻauloa nei ua leva na suafa ia fata ia e maise la ona ia uso a epikopo ia ma se uso ia Godfather le ataua manufui la la na faamalulu atu ai blame la le aualii ia i le tuai ai na amata o le tatou proklamise mo se avanoa e fai se matou ia la le ua lai ona faatu ai le tatou taimi amata ia lau a le fiso e lau o le tolo e ala e tasi le maunga iolo mai lo urasu mai wo sau e fo angalo ia umoro fusiwa ia da faina on le aso faraide fo ite le o tatou waso marti ai o te faata lofa ma o wofo lofa o te faatu lima ma o faafeilo ai ma lo le pale ma lo le folau ma lo le faatu atoa le lilo maiava tiute o le nei aso ia e le manatu o le ua faaifo i vaumalu ai ua tapu aoina ma malufau o tou faiva i le nei aso ona o le atua o ia o le tautai poto o le tautai matapalapala sa taimua sa mulimuli foi ia i le ulufafo ma le ulufale e afe taaloloaʻiga o lenei aso ia mapumaia lea i le Tautai A'e o tou faiva le lei fiafi malo le folau malo le faatoatoa ia faafetai foʻi le saʻili malo o le taimi o le watito e 3 minuti o natale o le itula e tolu i le tatou taimi a matou i Aotearoa nei ai o le tatou taimi foʻi lea ma Samoa faatalofa i feoi o le tala lelei auauna totofi e le atua faamalo atu malo fai o le faiva a talofa faapitoa i le faaululuga po o le taʻitaʻimalaga o le pule foʻi o le aulakapi a le tepatasi lea ua toʻai taunuu i laufanua o Aotearoa nei ia auā foʻi la ia le taʻamilosaga ma taʻutia a le Mary Sevens i nei aukilani tele lani si o au la kapi lea mai Samoa lea ua maua tala ai o le au o le tepatasi faatalofa atu suga le faafeagaiga Pastor Reverend Malo sefo le suga le toeina ia ai mai se foʻi o le suga i le alifaiaʻoga ia togisia ia ma le faletua ia ma le tausialote ia lea e malaga mai ai i le tatou i le au le ia bese foʻi o latou uma lava i le au a le tapatasi mai le matamatagi po o loto i puʻe ia le ipata
ia nga tafo ilai leo le fionga pisita Tom Yosefo o le fofo tua sinia le au malanga bele loi Hastings ia ai mesera le wori asu vai o Samuelu ma ia ale to telo le sia wori ile ilaka pi ia ai me se foi la le fofo tua fa le nganga le sunga pasta tanga loa tasi foi le ile ta alo ia pia nga me ai fo ai tumu me ia pia le ta alo kapi ma lo to ile au malanga vai atu foi o to ai to no le au malanga tamor mau 7 sa vai moso ia o to uma le a fio mai te lopo to e fio mai ia se uso tu lo le to fa ma tu e manu le ua le sa via fo i mafai pule ia poi foi le au malanga o lo malanga mai fa talo fatu pe fa pe o le to ai to no o me se foi ia se uso ia le sa Andrew ia ma le la to fo i committee nei ia il tato au vai moso tamore mau fa talo fa fo i au si umu le fo i mau o lo malanga mai o le au tafito ala le si au o le au sa fotu io e li o ma tato au sunga fa fe ngai ya Reverend tulafono to pa ile Rivera ia manisio au o le maua o le to te malanga mai le tato wa 7 sa malisi ia manui o to faiva ile dei weekend ale se beto te faia sa mo nei au te Roma au kilani ia fe ane ina le manukau wa Rovers ina il tato i o mangeli io ina le fati no ile tato te to fitu nei le weekend pe ya le amata atao amata kick off la so tao ia nisio au malanga po o nisi fo yo talonga fa malo atu mo fa fero ya tu ia sunga ya tung sia afeta ya ori o kofi ma fo lengo o se uso skamik pa ele ya afeta ia mane au te patasi fa talo fatu ile rivanga o le afiafi ia mai se fo yo to u malava le u pale mai lungo tato por kalame Peino fatu le sora da fi ma wore tatou wanoa ma le afionga i le minista mo le taimiro na lua o iai i Aotearoa nei te tatou to e afea o le angoango wa i o le maufesidi le fuila ato e matua tu i le afionga le minista se fa manino ai mai se o le ua faafetai fato a maualo se tatou wanoa i se minista o alanga o maua revenue po o tupe maua o tamau a inga maua te tonu ese mai makanga ruanga kupe wai mana tua o le tele au whaatatara noanga ia tausanga mai tausanga o tona ia tu pei tau te o ai mingi ska kupe ai whawhetai la nga a fuala iai o i tonu ale le ivi tu the backbone o tupe maua male tamau a inga o le tatou tunu o le ta oto i wala ngore au whaila fonga iyo au whaila fonga ia taxpayers o tūlanga le VHST o tūlanga le licensing o pisingisi vanga bena le ta oto uma maleano no ia on tatu o mai muni la vanga tu si mavai nga balanga ka un fainga ia uma vanga pe lo e tau fai si fainga tau lu soi fua ai fa talo fatu ai le vanga o le fiafi ma lo le folau ma lo le fatu to fa talo fatu fo ile tatu o fainga luenga lo fon fifia ale fretali malo le piton u sat te po musula le salamele ia le tofa por ftalinga ia li a kalapu te sia matiu ia male tausi ia vasa male tato o fainga ruenga lau fonga fia ia afa pe fo e mau mai le fasala longo le dei au tau sauni au holidays i Samoa aru sawa ina te ala tuata uai na e mau lungo le tu te iae na fai atu i asiata ia na faila i lau fainga ruanga vi fuse pa u iyo ai a faile ai o tele lo o ele bela e passa se foi aqui a wa e a roi mo ele querendo ka wai ma mai ala la fa ngal o ngoi o ai alu e te a fe ia no fo ina le malu o e ao tama matino le tipa ula mai sa tu pite a talo fatu lo fainga ruanga na misele tamaita ia tau eu ia bare la to foi au fainga ruanga ia malo ale on sa ile le vanga la fiafi ia mauto uma lava o le fa formai ia fa talo fatu asiata ma o folo fatu malo le on sa malo le fatu to manatu ia ai tatou tele i yalo le tatou atu malo longa mtulanga
ami le tatou whaataranoanga o le vana sauni le tatou minista. O le toi whaamanatu atu lea i le tatou whaamoe tele le la soa tai au sini au si talia. Ia wale ingalo le tatou fia lea, fia nai. Ia fia tai au tatou whelo iai. Na o tou sila mai le address na i St. Mary's na o tou loa lava o tou le nofuanga. Ia ma le address le na o tou na tuilunga. Ma o tatou prices fo i tatou siva Samoa. Ia afa pe fo i kere i whailoa ia ma tālulu lima. Le fo tā whailoa ia ina. Hai se tā tala. I oe, tā whaafe mangalo hai. Po e se ka haka. Ia afa pe fo i te fia ia te afa pe fo i te leo no tina ina e whaalau i loa atu au i oe au pisingisi o au kirikiki o au mau siva. Ia pise fo i o tau i o ma tā whale ale fast. I oe. Ia wai lo foi upe masani ele o satu no fono le inga malosi. A e maratua usi ule pau te maratua foi oi tonga ma. Ia au foi te populi a ele ala tu e vastu se sau so ni fa moi. Ia masi au so ya Mr. Falai. Ia a ela tu fa tau sau tau maftanga ele tato food truck. Fa tau sau tau maftanga. Ia e matua lava na lo sau. Ia mai la tu fa tau so mitia futo te ia e maso ia fai tanga le te ia e po so mitia futo Samoa ia lava le te ia. Ia e maua o mai na amata mai na te tala le tatou shop e fai inga i St. Mary's le mere fai le tatou soso. Amata mai se fulu le tai au. Se ia pa ia le taimi ai amata le tatou fia le fiafi. Ai la ke wa ko ia ko le alo fa kea. Ia na alo ila ir fale e toi foi mai. Mo foi tesi le to Samoa. Pe afa pe mo to na to te. Feeling ia e mo ai foi ina. Ia tatou merchandise me se fo tatou tau mafai ese. Ile aso tatou fira ilo le po. Ile fa moe. Ia eva fia o le tarosanga fo ile avatu. A foi le ai ta pena tu mo le tatou fia le po tai au. Eva fata mali. Eva ue tatou matutua i me ta uevanga. Iyo. Ai afa pea o e ta pena i te alatu e te faali ai lo malova. Faali ai ia e te le ia o ngai lo o langa atua malau ta fau. Fatua i foi. A wa e loa e le i umalele ia onga o le whainga fuoreva. Ai loa foi. Ai oisi vera mea. E le ia kure vale au lea o ngari e vale au o ngari. Ia eva fatau sala eva fia. Ia a fai foi na ela tuna oe e le se sina lo tolua e le ia se mea la so na fai ai fua fika ko ru ones ma ma fua nga ke le ke ia fua o feo ai malima o le la tu fua na oe ela tu fua lo te fua le sina la tu malisi ia fero ai le so tai au ia fiafi ia me se fua le tai au ai o le si fia le fai le vai so yo na tua ile no fua nga la vale tasia o le vai so la yo na tuatu. Tai fa pela ke ua e foi de ku kingo wa misia la kai au. Ia wala te le misia la vai so fo so pa lu November. Ia ile no fonga la vai tas. E fa ile fia le na le Samoa. Ia le kalapu. Ia me se fo ia o le DJ and live band. Fa fia ile fo yaso. Ia mo o tou. Ia matatou. Ia, ona i nisi nau tatou whaasirilanga e whate atu ni vanga o le afiafi. Ai tatou omo mua i le whaataranoanga ma le fionga le minista. Ia, ona avatu muri ilo tatou update nisi o tatou mata upu tutuloa. Pei fo ila le case lea, ia, lea na apa ile lima o le HRPP to tonu ma whaalave lave e fua i le case a whale alilitasi. Ia, lea la ua vai etunga. Ia le la tu uma ai ma ia sa o upulna la tu ular meta upusa ia le la pela ko tintin na tu tonu ile HRPP ia tu la fa pena ai tere yalu malo longon fa filo ilo minista fa talo fa tu si matu vai ngale fa kasa i Portland Oregon fa malo atu mo fa talo fa tu ia ile sunga fa fe ngainga ia Steven ia me se fo yo mane tuku moatu ia le fritua ia amene Steven ma fritua amene tuku moatu ia mali ekalesia tatou le fakasa asa in Portland Oregon
ia me se fo ia se o atonga le tolu o le lusu fitu tu sanga atonga la tolu lusu fitu tu sanga il version tenei ia talo fa tu se uso ia pe o sunga ti akonu por o por to ina se uso ia Mr. Mati ia male fritua ia and the Protsano family ia male fanau mo tu ma sa tatou felo alo fa tele atu ia to mo wase sila o lao lumana ia to ia fe tu fo tatou weva tai le tu ono tu sanga tele ile tu singa o le kalisia mar sa valinga ile tu tatou maraloga afoi mai ia fa felo ai le fionga ile minista o tu pe maua po alanga o maua ta mau ai ngai tonu o Samoa le fionga ia paunga fata te o matavui tala le paunga ilungo. Soi fu manuia malangi ma o lo wingo o matai a leota sinau mea tau whao. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a menga, mo to e saunginga, o le pele i a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa, i le mōpai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, i mamanu Pasifika, whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua matang o fie, ma le la le lei, au le lei. Whafisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Toi whatala whatu le taliu mai o le poro kalame i malologa basadi le rivanga o le afiafi i na ua se furu mo le whaminutu te le litu lai tolu. Pero whai atu e fo i mai ona whaafeilo i leo le fionga i le li minista. Mo le taimi ilo na lua i lungo le poro kalame. A of maua i le avanoa mo matou ni usila dei. Ia i le whai malanga mai i le fionga le minista e ui fufuanga wha le ainga. Ia e whaaftai o lo maua lava le lau e a fea ilo tatou ofisa ono le meta upu e awa ono whaapula mwha maramalama wa no fsir fia si o tatou tino ia mātou whaatasi le ofisa ma le fionga le tamao le tu malo a o le minista o revenue fa Britannia a o alanga o maua po tupe maua tamao ainga tutupu tonu Samoa ia o le fionga ia paunga
te o matavui ia po le sunga fo ia fata tu sama tala le pau ia i lunga le program le vanga fe me se fo ia o tau to lua lo la safu la ma le si fo i vai monga ia o le fionga ia te o matavui fo ia manu fui fatalo fatoli ia ila u fionga le ta maoli tu malo o la u fionga fo ile minista o tu pe bo maranga o bo ia malo le fo la u langi mari ni yaso ia malo fo le so fo manuia o sunga siata ia mes fo le sunga fo ia le ataua fa ftai fo nei no mata o fie ia wa mo nei felo inga taua ia wa fo le fa fonga ana ma sila fo Samoa ia mes fo so tu malo vai monga mo mua le ngata i o Samoa ia la to fo lo mau nei i New Zealand nei ia malo so fo manuia alo fa ftai o se fia ngai le loto le fo o to ia fea ia le tatou office nei e whainga malanga mabalu ala ua fionga ia le ataua pare mai alo wa folau lau sunga matua to fa mai manono lau kalenga sia kai o kalame ia kapkavati le honorable minister le kupe moa ala kupe moa ia pore miska fo so kusi ia male a fo le siva ngal ka komiska Tausi Market ia wa famuinga for ka officer ni fi for ka studio le fa kasi vai ole le fionga le miska fa ka lo fa ke la ko lo vai bo vai ia fa talo fa felo ai ia me manu le o mai a fo ona o molia le tatou fatu lima ile atunu ia matapai ia ti o le tautianga wa fo ia le fa fo mo wa Samoa ma lor fo la ma lor a me lo fionga le minista a mai le o mai a fo i fa le fa le ainga ma ni me antu por le vias io e siata fa ftai le tua wa mai a fo le fa la vesa malanga mai New Zealand nei ia wa fo le vala pa ia le tua stasi fo tamali o le tunu o ia si tama fo matua inga solo ma lo tuani ma lo tafanga o le solulu lante nei na mai fa mo ia fa ftai le tua mo ila vai to tele na fai malanga mai fafo ma nisio vai ngalolo lang ia fa aftai o le we man ia fa mo ia fa aftai te fo le tua vala ulia le si fo tama ia lo to tele la lo to matua inga ia langa le misi atu ia o fo lo ainga solo mo to anu teu si la mai lo ta o tulato ia o se yuli nei ma lo fale alo mai so solo mo to anu fa aftai ia ora fo to ma wona ia lo to lo ainga ia fenga lo fionga minista oi ole ainga ro so tina ole me ta wala ia ma liuro tina ile fata usanga taluai na ia to fa pe mai la vai tautuana lo ainga so ia fenga ia me foi na ufa tu mato ainga fenga ia polala ma mau lauri o te watu la veo si osi tatu ainga ia fenga ia fa we fa fonga mai ia fa fela foi la to sila mai ia le na malo fa tai o le o to e sa wale upo tele au le tanga ilo au le la au ia wale la wa sisi de mangi si fio fa hui anga ilo la e ka e saule e run le mako wa ma tu malo ia ai fa tai o le o to a di tia fanua ia ma malo tia si ma tu au fe ka ro dei ma tatu ofisa ia o te mo le no para fionga mista le ataua ani palo le yaso sa e tal le yaso pesa e yuta le ai sa ka ko e var ke ro ko ave ko usu markai ori ia o usu markai o ke le fi ke su vai le ala vai fa pe ke ia vai vo mal miskane ia mo ai ka usu mo i Amerika mana ia jeli stato maftanga le yaso o malango sa o mo so fa maru le ku ia langa na tata ula tunu o le lua ia no sa watu o le lua mtatu watai na ave lunga o fetu family ia ona ua le mafai le fia militino ma to fia i poka o Amerika ia nga ese foi nga o Amerika ona pora ese foi fenga falo longa o Amerika la to ia lo mo mai le ula manga ia mai ngai so mai Amerika ke fa pe po se ula Tautai A'e o le ula mai Amerika fa mo le fa kai le fa mai ai le po palo e ula la e ula la wale a boia e sa so le boia o po o misira ula se ko fele pre no mai la ula na to fu ma to mo ula ia ia mana i ula ngala foi ia me ka ma ko me de se me ka ko me nga e bo le fa ma lo le malanga
Ya o tau nu fa tasi mea malanga a California Victor Vior malanga a Missouri ya sfifia ka fo loto ole a tatou wo se tatou faʻasoa ona ole ava noa ua maua ia e fai alofa foʻi te lofo ini tuatuagia o le fioga le minista ae manu ua maua lenei laolao manaia le matou faatalanoaga le aso tene te lē se faleaʻoga lelei ma se malamalamaga ia mo lo tatou atunu ole a tatou meʻi laina nisi o matau lau fioga le minista lau a matatu le atou o le taimi a te fiafesili ai ia saunoa lau fioga tate fai tau fea wa ia I manu o mo wata tava no le mingiska la mo muli ale io o le fafasili e tele na tapisa mai le suita ta yo le tuanga la wo fionga le minista I mata upu ia e afia I Samoa I tulaga fo I le blacklist mata upu tau le inflations ia o isi fo yo mata upu e fa pole pole ro tatu tu u me tulaga o le kilingi inga ma frui no tu pepe fa nga so tato tu ai ola tato wo one at the time ai em fa yona e fa amani no maya ia le vaenga le ai le tu langa la le pi ta pisa maya ile blacklist le ma tu langa fa pisi to stato tu fa mu fa fa ia siat ia o te loa o te minista o tupe maua ia mes foi o vang fa so tu sima vaenga ia langa I foi lo mamala mai I vaenga ia pe o saunoa lau sunga taitai ia vaenga le blacklist mo le sila fia o Samoa wa levona la ver vaenga le blacklist le e mafua mai ona ele vaenga le la sifa le tono Samoa o la tola ia le ila la to mele ka o le tax exemption so se compania la le stala tono Samoa ila veila vai ilalo ai ingala ia ilalo sifa ele ingila ko tax tongia fataita inga fa pe os company mai Australia o le wole stale tono Samoa ilalo la vol international regime lea o no winga e mafai ona le stalai ia ele fainga kongse tax e tau mai lai ele o fie la European Union le la wala to avelo Samoa ilalo le li olea mo mekta o blacklist la lea e tau mai ele o tau aloa Samoa I vaenga whapisinisi e lalolangi. Me se lawe me tau tupe o lona winga. O na lewa I tātou le li o lea wa exemption mo tax I company, international company si ele stala I lalo sifa. O lea lawa vei tātou I lalo mele o tau le blacklist. A whailo la vei tātou ia ele le lei so se mea lalolangi nei a e whaalongo le upu e la vei lalo blacklist. I le sila lalolangi atua. Ele o le lei Samoa tūlanga lea. O vanga la na le wa fa solo ia mato tanoanga o te tauna fa me ese Samoa me le blacklist im fa to foi Samoa a ese me le lisilia ma to fa le ia tu langa Samoa I me tau finance la va ia globally no winga a fa ta ese me la vanga le lisilia le black market no winga tau mai ia la fa to fa le ia una Samoa o me foi na fierte lo company ele sta Samoa ona leo ele se la ko tax ko ngia a pe fono atu le tatu po kalama vaso le la fonga ia o se mele lei le la fonga te so soani ia ti na e o lo sao le ati na ingol malo o so se atu nu la lo sao le o me foi na matango fie atam fai Samoa ina ngaru lue e to me ia se mai le ile blacklist le ia ona to ile lei fo lo fa lungo Samoa wa me moni la vai e ia atu nu o Pasifika o le wa me isa e to no blacklist o me ese ono mafua me la vale tax exemption a me ese la tax exemption eu ko la vero Samoa se tu lele e fai business e per vanga mo na se ata pe se si lo finalo male ata e fa fe la na tatou me ese male vaenga le o tax exemption o le ale fainga tonu fai tu lo me ia o le se fa so e mo fai ona ia ono le ma tu te fa tano e le lo tau e fa tata e fa me e solo e fa lo fa pe e se le melo tax exemption a le la lo la tongi tax compania ono winga o la le to fa no to e la to me fo le tax tongi le la tongi tax pe le stala tono Samoa a fa la por compania pace e run mai fe po asia po fe la lango run mai a le stala Samoa e tongi la vala tax e to e sui fora tulafono metal tax in un fatto tongi lo tax ale a compania le stala tono Samoa
Ono winga lai amata mea mai I se swing o se whenga whawai. Ia. E tau ora mai whenga malola veia. O le tulafono lava me taulia na e taulanto e siu tulafono. Ina whaiona ave ese whaupunga lo tax exemption mai company. Ai taunga tongi la ko tax. O le rate la tongi, o le mea lana e pule la Samoa pe fia le rate to tongi. Fia foi le a whai o le tongi o me a wātu langa taulafonga. Di company ia. Lau whiunga mista o taila ni tau pule. O le ase mafua anga na afua yuna whailea vaenga. Ia o te tale tonu ono le il company la langi. Ia o me foi te lo company. E mana o lava e o tongi la fonga. Ona e whainga foi e te lo company. Ia mana o lava e sefe ala to tupe. Ia o le sila le mafuanga. E mana o lava e su ele mea la rolangi. E whainga le stalai. Ia o ni tongi la ko tax. Fatai tainga whapea o company le run mai tono Asia I po kapo I Amerika I fefo I Saina po fela tono whailana mato company I Saina po fela tono Asia e le stala I Samoa whapea la company tau APC company o le run tono po fea Asia run ai ala le stala I Samoa e mat fia la mato le stala I Samoa awafo e le tongi se mato la fonga e paola me tongi mato na le fi lava ono le stala tono Samoa al mela taulafonga le se me tongia mela inga nga serap la Samoa mela ona mo e tupe a mana ia e tele ia se leni en faina sosane economy Samoa o mafuanga la na ina o run la vala sifaia e o titilo mai telo o fa tonga la langi e me se la EU wala to titilo mai elo le le Samoa tulanga le mela la lisi lo Samoa la le blacklist la le ia le la o titilo o te tau no fai se fofanga Samoa ina ia fa me ia se fa punga le ai le stala pe company to no Samoa ai tongi la to la fonga That's all. Ano winga ko kikilava la be Samoa mele mane laundry I la la whinga la le skala kapagi ai le kongi la ko tax lua fisili e ke le se benefit Samoa mo me ia me Ia. a le fa ko mo e kongi fi la le se kal fi le kongi ngor tax ia wa o company ia mai fafo e tongi tupe Amerika la to fi wa e te le stala meta registration fee e to tongi le Samoa ia o tele o motino tonu le tupe I think pe torsela o Amerika e ile tausanga ai tango le fa tele a mo se fia pe lima sfuafe ono sfuafe aquele company ai fa tele le ono sfuafe pe ala fa o company e fa tele torsela wa fe le torsela o tal a Amerika ia o mo kwa kele al tupe and that's a revenue mo Samoa every year ia mataulia e se fala tweeting o company e se mo make that trust e me ka trust company e se fala la to tupe tongi vanga na a ringa lo famtalanga o mena na mo mai tupe tele Samoa ono company ma se lava tupe lo mo la to registration fee ia malale stala tono Samoa e mo ia la e tulanga tau tax e se tax ko e lo tutongia a le tele lava tupe a Samoa ia le mo mai e la to revenue ia from la ko registration fee le ia pe o le fa pulanga tuna vaenga le e me tau money laundry ia ele o e full fight tenga wa company e so ele ia Samoa ia e company ia wai o kiko company o kika le ia e fai foi la e meta audit process e fai la versifa ina e mautino o company era un company foi le pe me ka o money laundry tu pe e tau tu pe le ia e va ai foi la o kika vanga ina ia wa ina ia fia company ia i la lore o company le stala tono Samoa e la no ina la fas le fai le pe la be se akoa po la ko rearrange akoa le fai ngor ka pu ia va aftai ia pe foi no foi atu tato fatanga va sotene bo salto normalo bo sau o le vango le fast ai wa ia to normalo i ve min stam fai pula normalo o te ro sau mo sau fa mo lungo le fast bo sau la o le tangata le malo e tautua mo Samoa rono winga e fesili pe lang longa le fast o la uata le tonunga ia o titilo o se mea e manui ai Samoa o la uia la tonunga fa min sta ia ula vai o te loa e ta ua te le vanga le wana ia nga i tato ia e se ia o atulanga e le filo ai foi masunga li palemia e mesele pa il capineta ia wa vaenga ala uia va vai fa min sta mas tangata
o la tangata no Samoa e manuia Samoa wa o te le fia e la vea lo se o tunu e tau se tau me tau black market wa me fa pena e ka uro me fa penga e komeki fa penga ka me mau ke mia Samoa e lo le le sa blacklist o me foi na ia ura ve tota se te la ngoina e to e SMI vanga le Samoa e to lo tax e la fianga la fianga ni se company a to ni company fa pe le la mai mau ke mo ke le scala Samoa le la con lo tax but if you look at it e leo se la fonga ke le foi me foi na titolo Samoa pe fiele rate e no e fai ele tatou vanga le metau tax ia pe ole tano atu le vanga le ma lo fa tai o ala ni a fianga fo ile le po oni fa manu yanga e ono tapunia ona ole ia yo tatou le mele ta ole blacklist e ono maua sa e funga le kaunga ko ngo maua mai I atu no ai ono le tutu no me ole ka ke I le vanga le o ani nei famunia o te tardolunga siata e mes fole fa fonga le ato mal manu na tunu e ei company le a me esem tatou ava pe o temi nei sa fata na siata fa tai ava pe fia afeita company o iai o le a lusi ni se company e a mesela wa le lo tatou le mena e mesela company le na tong tax o la fa pe si le tatou me lo tatou le sala ia po fera po fiti po fera tu no le e foi a tu no le Caribbean la foi le tongi la co tax a tonu la company la ia o le la me nei a tu no ia ele stala ia o le tax toninga a tonu e lusi ka ko clientele pa o te tal tonu lava e lava tatou clients o la mo lava ia tu salava pe tongi tax pe le ai e mo lava tatou clients a ole a lusi tatou clients a tonu famnianga le la me ia se tatou pa e tele si vanga fa tatou titilo ia wa foi le mo o tupe pe la vanga ia tatano tuai e fai lava la to le stala o le foi la tongi la co tax o le lava continue ala le mo tupe le a lo tantonunga ia o le mea sisila ia manuia I Samoa ia wani e Samoa se atunu foi le pe o alu fa me ia se mai lau titilo atunu lalangi ono le la vela lo blacklist ai tato me ia se malvanga na o le titilo o le alevanga solo le lei fo fuanga Samoa I lona ia economy ma lo fa tai o le a o me I mai le a tau le inflation se vanai se va ofisili tulanga le blacklist la se ia mai asina fa mani no o le mata upulea I mea tau inflation's rate ma tulanga fa pena tulanga foi le tau o soifuanga na ele teimi no vai tu yo sau noa ia fri puro fret le pale mini ma o mai sana fa to fala inga fa pea o le waru I lalo le inflation rate se Samoa o tau o le te ai alu lunga ka o Samoa o te le lola po ia o te le tangata nai komegi ma o no fa punga fa pea a fa pe tau tangia mai a haru lalo le inflation rate po le altu langa le rate tau fela na haru lalo tau so fuanga mtu en fainga mai o le accountant o le tangata o tulanga so a itamau a inga ma tax ma fang it makes sense le from talanga ai o le asfa ni nonga le lei fa aftai a siata ia la ule anga isa o le finanga lo fai puli hala tango fa mamlama wa fa fonga nga Samoa o le mele verta inflation or definition or the general increase in level of price ono winga is a clopo effect e afia umalalangi atoa ar si tialo iale o meta tupe ia ile lalolangi o la fianga la ole ia Samoa ia o Samoa e ono lo titilo fuanga o inflation fa tainga la o Samoa e se lau ono sumo tupu ia products e fai e pese lunga fainga la to I mea tau o meta oloa ai va vai la le inflation a fai wa si lunga tau o pusa mo sao ai va vai si oloa ia si oloa wa drop la la to tau au titilo le off I si ofu Samoa o si ofu ta ilu futa la wa drop lalo a vai ofu fa tau mai ai compania mai saina fa tainga telo la to ofu ma se vai wa drop lalo eu foi metau me ai eu twisi mai si me ia as poloka eu isi la tu mau isi wa drop lalo me lo no winga e isi me ai alu lunga e isi me alu lalo fai la le average to prices uma oloa ia o no mo ia nala isinga si tira ti lunga o peu ka drop le kiki lalo ai afika la ka o loa le al pusamoa specifically o le pusamoa e sao o la alu lunga vai foi la le pusamoa le fa pe ua le fa pe na si mai la vai le
na si mali e folunga ai se ai mafua mai le tau o lo e fafo e le se tatou mem fai tau pu Samoa ava pe o tau pu Samoa mai fafo fate tainga e lima sfutala tulo iai ma le freight tulo iai ma le kiuke mai si uma kosna e o mai Samoa o koia wala kalaka i le valu sfutala wa le sau le tau le freight sau ma tau o kiuke ma me umanga ia tulo i ma GST ia lo pe whakaufonga ia wa valu su lima po waiva sfutala a o lo ko lo man mak a par fai business lo pe ke la whakau pu Samoa ko gik se lau kala o ngo Samoa ele se price control board wa iai o le wala o Samoa me ka ole competition me ka le price ole competition e le fa pela ko ese ka control board controlling ale ka ole loa lau ka kala e fuala me timana supply a manga or ka e fier ka o si ia fa te tainga o si temi pa ulalo o si kemi o lunga o si fa te tainga pe pu Samoa le ken ka ko pisai a watu le fai pisinisi fa tau mai pu Samoa se lau ka kiro long fale o loa o lor ke mi wasio ke pu Samoa ia ko si ilo lunga fai pisinisi e ke la pu Samoa sa fiku suru ko sa lunga var suru ai sea langa wole ko se price control mal malo wa pule ale fai pisinisi le ka langa o loa al mafuanga na a fa pe ole ile ka ale control board foi le controlling le price no winga e ka mau ar tau lo ai an wole iska ko price control board o mela na wa pule ala fai pisinisi fier ka we avela o loa because lo walu make out competition no winga ole ala ver ka in terms of supply and demand o ka wanga ya le mea al va ainga tau Samoa la fa fonga o inflation aya it is a general increase in price I'm a fau let's say por the course full causa Hawaii o que ma kuar ke mi sa o ngal kulanga rua o ka o falao sa i full sengi ali ato pe ku pe ka ring ma si spenge ka ngor falao so imagine 30 years ago sa lua su sengi ka falao pe la kala ka fa su causa Hawaii lua su sengi ai ma fau ngal su sengi kemingi wele ko mo falao lu su sengi wa fa ka wa ile lua kala even is falao lua kala mo kup mela nga ka o le general increase o le price fa penga o ngai alu lava i le kau soifuanga ma le afianga o le akungu i le vaenga ma le vaenga al me fala nga kau ka ko kemingi o le ko ise price control no winga wa pule ale computer ile supplier ia ile tau langa o loa but the general increase in price me ka inflation o le global effect nga e afia malalo langi ako i le ki o le tau o le soifuanga a Samoa e meshalanga inflation i kau o lo e se la wongo so montuki no winga la ele ai la se mea la tatou tua i ai fua le whainga malo po o se whainga malo i kau o me whapene i price o soif ai i vaenga ele au i heiro ka ko marosi o ngor control mai o le ele langi tau i whatoi sa o le leia o le si mea Tauana Samoa i ka ko malamalama ai e ora fianga la o le pe o le tau ale sa amaka mai Lucia ma la como foi le o Ukraine o le si a fianga na me nga walu no marka wolo e a me se foi le kwa o makurkovic ro ka ko recover mai la lolangi e ma ko ile nga Samoa nga fia is a global la forma pandemic nga fia o ma lolangi le kwa kam foi ko recover mai la lolangi ako me foi nga lo ka ka ya ka wolo. But if you look at it, or effect ako is a global effect. E afia umalalangi ako, and there's no way in fika ko controlling a mea. Me fo nga ka work ko manam lama. E work ko ka ko Samoa e ma fo mai ya. O effect la lolangi ako. Al me nga ka we fo le ka ko price control board. E nga fika ko controlling the prices. Au nge ku kele la bongo e pule ale le consumer o e pule supply ai. Pa le price le kele nga ku le open market. O ka ko kalo o ka ko o pua ai fa ka Samoa o ka ko mo Samoa e pule ala ia ko inga ia malo ko Samoa pe fir ka longa ia mo Samoa size 2 me fa penga o melanga is an open market e pule ala ko ka lo a me mai ka ko mai fafo is beyond our control e faila vai e la ko le ka lo mai fafo e pule ro in ku lo ka o pe ko me ka ko le freight or the tax ia ma le mark up par fai business ale ala e fai mai le HRPP ala tu anava sa fai o ka o kaso i fuanga ya o kou le fast anga mako o ako mo ke ako fa ka ngofi a ole ai te fa manino ina e ko iki asa sai ki ayo ka korima as a government in controlling our prices o me e ese fa mani agora na tala
angala ko wo mai la pe o la to savior of the country in terms of tau soifuanga. Sa o le ia e pawale me whainga whaia malo o le controllable price under the control board. Whakakainga la e kaungu umere waa i le custom. Wai loa kauranga, wai e sauro le declaration whunga le pepa. Wai a kuroa kaur pusa mo o kaur pusa mo e ongo suka la. E wha popo e ro ma le mache me e kanroa e whaia la le control board le price sa. O le price le whaia ia o kako price lea. Power el markup ke vai por sulima pasenge pe lu su pasenge pule ala ko parece the price le la sala if you wala la ko kom fai ulunga la ko price pe ku ilalo it's the same price low control mai la ko par thing me ila ko me ilalo but to have that limit por maulunga ngai ka nga le la set mai le control board or price le nga kai lo si ilunga so en fala ku lunga pe ilalo pa me if you reach that mark that's it. Ai o mero el gaming ilanga elise se control board lo pool ele ka kailanga price ma fu melo supply and demand por competition. Wow le taua mo lo sili le batule fo ina yo fisili na no to fi tuturi mata ya fa mo le lo fi on minsta o tau mo se fa mo monga o ana fair and how long ago na tatou se le blacklist pe na tatou amatai lona ona tatou uliudi ile lisi uliudi por le lisi pongisa Ona se red card mai hedo caro mai black card o ama fia foi ka ko como pongisa ilo ile lisi de from mo ale fionga siata ya fa maru akuro fa fonga Samoa o kele ma o kele but what I know or keming set up ka ko sifa o ingale nga maka mai ai so I'm not sure pula ko keming nga maka nga luka ko le blacklist. But if you look at the life of Sifa, whatever set up ka company le il kako Sifa. So ingare nga makai nga trick kal mele le o me ilo kako le blacklist le ai awal por Samoa kan kongu ya le la kan ngo foi le fion par mia man malo ka pinge ka mar ka komalo ya o kaun ka ko kilo le mo remove ese Samoa me le blacklist le. Nice. Ya, le to ole siri mulio ole ka pula ole o kere o me ke wa kule complain mai le chapipi mo pusa mo si pipi pisupo ai e ka wero ma fa o ala ka kala ka meni fa malim fa la wa ka sa mo e ka ma fa ai nga ngi me so uma la o le ngi ka ko mo ka ko me fa penga e whainga ko e arenga complain i whainga aru ngā so se whanga wā kārak nei o sori a whainga ingi ma liu me sori ka kai pusa mo pusa bama i le ma fu me lo pure whapea waka uka so whanga Ia se lava sila ai o la vai ia peo ka ko Samoa ia whailo me whawlawe o mau ki ngoar kero pusa elengi mal puspi supo ia langa o ke kauri ai pi supo ngolo o tae ia o au suila o kauri ai le meat me fa penga ala wa vai e se au ai ia inga e fa mako ai ngo ai ko nga pi supo fa fa la even i eleng e nga ia inga la ka ke fa nga ai ole ko mole eleng sa mo vai kemio eliton o kamare leinga le ai ke lo puo ko foi kama ia o kamare leinga e foi mara usen queen le ka pa eleng le leinga sama au le eleng lo fo mai e pe fa pe eleng fai fa la vela venga eleng ia sa mo ngolo fa fonga o ke le mo kuwa ia ai lo winga fam kala ia o ke le lo po ka mafa pe fa lo nga mai fa ka o pusa pa le mai ka ki fa ka mo se la ve ave le si fa la ve o le si be o makanga vai e o ai si pusa pa ka kala o ese mele ko me ku pusa pa le keren ka ko vai lungo le Facebook markero ni se sa e fa ka mo pusa pa o ese mele ko kon o iso me kala ko ringi me ko kon o le me nga lo fa o ka polia o ku langa le quality o le me ai le la fa nga ka ngaka ai a fo le per mele ko fa ko foi la le pa ki le fast como fai e fai ka ko la fumoa fai ka ko la fua ko ka ko mamanga in that way ya ko vai le moa e fa ngau mai ngere moa pe luaso ko luaso fe feke fa pele moa ma fu mai on le chemical wa ai a fa ya ka ko la fumoa fa fanga le pengu fa fanga le leisa o le quality le leinga o le ma ngai al quality ka ko me foi nga kila yo le se senga langa pa me fa la velave e pusa bi supo pusa eleng ya me se lava le ololo ka ko fa ka o mai
Malo whaafitai. Toi fo mai le control board ma le pricing. O le ale vai tau na ve se lo le me le api o le wa. Awa afu nei la fa ma fofo. Ia rongo wingo wa sa lo a le fanga ai lai lungar ka wa tu fo. Ia e pule ala skafunge le la rona sa. Fa lo ia mat tangata awana fia le toi tau na tu uai le tatou control pricing le ai toi fo mai ai tu langa le pulo le tangata. Ia whaafitai e siata. Ia whamarua ko kele maua kongu le pili oka ngā ka awhi ai. But what I know inga wa saule kongu kele o pisingisi sainga i wa mai ko kongu. Wala ko whailora competition. So in that way, or competition la ngalo kele ngalo lalo ka usi o loa me whapenga. But we need to be careful for make an open market because e mawhaunga la ngoa la ko nga set li la ko price i lunga. Even al makeki. E ke la fora ka unu mea. Ia lau kar ngoa ia le ka olea mea ai ma le ka umafkanga. Ia kar ngoa la ko ia ko kako runga ka unu mea uka ko i lalo. But competition e alau sa le paure o le ka oloa. But for any competition, ale polenga nga ongo le advantage la le o le competition. E ongo set e la ko le level le price. Pa o kelo mo kingo po ang whenga nga ka awhi pa I think it's about time e ka unko e kule Samoa inga i control the price. O nge koe kule freedom I kampangi e la ko ke pule ala ko po fola le price e pe aru lunga pe aru lalo. E o ke ale aru lalo e pengifike ka ko consumers. Ai alu e lunga e o mala ka ko. Malo whaafita. E tā ua te le a e wawa no te sa mo fu veitau fu ina e le pe e sasi roa le konga ka li poki le. Li poki whara o roa ia vai le o sauru a le whaasala i won. Pisa tau mana ia le controlling ia wara te vilane. E so e mare uma e nga ufia fusul ka whakau whakau. Ai sa le leia. Ioi. Ai sa le leia. Ia unfortunately o le whai ka kong whase mea. Wale ko ia se ka ko wa pule lava le pisingisi le ka wanga oloa e o me fo fainka ia na wa ese le ka ko control board le price le ia la wa saule le act le competition act la wa lo la ia au vai pisingisi I ka wala ko oloa Malo whaafitai o whele atu nu le tele na sau le tatu sa palai o loa le vatu fafo you know pila le moa o meat matula ka pena o feo atu o mako ngi sila po ke o me se ka ko mi le tele mai sai na te was fa mo ngo va ngai o le ai o nga sa failo o falo lo kalwai o ke lo mako me sa mai o Amerika ai me se lava melor pipi ia o tele lo po fe tonu o sa werte lo me o te mo tino le sai e tele sa mai sai na au saina foi e le lato e la lako volume e mawhainga lako sound la I lea kungu umelea kungu e reach la le volume le whainga fo me whainga kerenga sioki ka koloa langa o reach le volume le e mawhainga alaua I sainga lako products e really e arwesi masainga longa winga e la foi control sainga ia lako quantity a whapela o set or Pacifica ko quantity e 4 milionga America fia ko quantity so once you reach that level o whainga fo lon ko sau oloa Aula kar kong ia o kero kong kekele sa ka koro po sainga po Amerika I'm not sure e foi se o le sa mai o piccolo I the European continent no winga o le ai kele so sa ko lo langi ia ar mele ka fainga I fai pisingis ia su e mai o lo ka ngofi ia inga fa ka ngofi ka ko mo Samoa malo va te ia te wo okay e bangasi sum ka o ia me fai si ia I tulanga o le I lafo ngama tau poro tatu o iai. Okay fia siringia wala ngalenga o fai kaua ngafi le fase a fia me inga ua koe o kika ia le lusi rau 5 milionga lenga ama I rana ele caretaker government ia male 5 milionga lenga mai mulmuli e sea mea lenga fase a fia me le upule ua koe audit se kula fogo a koe audit inga se mea ua nga approve ai o la foi le process por fa vai o kupe ua whaongan malo ma kupe ua mawel malo Alo fa sai le ataua e tau fasili le wa le fu ngau ko fa longo kuai ia ngo sa ua foi kulanga ua koe mai sa no anga le mai sunga sa fa pito fe ngo sa fa pito ai si la fia o kako o payment I umala vale malo I meka o ministry e la umala vale finance MOF Ministry of Finance o kako SOEs po o kako vainga e mo corporations ma business tu ma otia
e le lalo le susuenga le o kika o ke mila ko kongi ku per malo lalo ministry e fai e me ka le pre-audit e siaki mala o kika siaki o e kupeia e on of release ola ia lea au kupero fa ngai e kako business to maoti po fa tonga to maoti e leila ko internal auditor e fai la ko vaenga ia ar kulanga ia fa so e kusi a fa lo sa ngole malo e ko su mo me e le se me e a fai ngai on su enga lea e ka su e kupe maua ala kupe maua e su kupe maua ma kupe fa o le se me ki la ko o a se kai fa kau ava pes fa ke kai ngole ministry le sala ko fai le fale ma le fale fa kau mai mo equipment fa kau mai ka vale ma me fa penga e kaula le o kika siaki wa nga fa o kika e nga ka siaki mi me ka kupe e siaki foi a seka la ve mo me equipment o ka vale o a o fale me fa penga o nga nga fa o kika siaki fa ke kai nga ya alo pa sia mai le malo le se fulu afe e fa kau ai se masingi okay ala okay lo kika yes la payroll paymengi ana sanga la masingi ngai that's a different story altogether long wing or melanga le ko siaki lo kika e o siaki site po ia le masingi le fa ka o suruafi o melanga ngai e ko ya ko kika ko su e va ngai po ia masingi le ngam lenga io e ko lo kika ile fainga ranga siaki ile kupe e ko kongi ele menga masingi o e ko la siaki po la kula ngai le masingi wa simea ia merka ko fale mai fa mai lenga fai e maro senga e ale wo ka ko kilo wa maka ke le fale ko ngor fa mai o ko nga panga la kilo po fa pe mai a seka malo po le ma o popole a seka malo po le for the maintenance what is fa ka wanga o ele anga ka ko project for infrastructure ke le ya o ngor maintenance plan a fa ese asset management plan o ila sia ke il fale inga ile lei a kupu mangi le anga o se fale se fa ka inga ala o ile plan in fa inga maintain lava inga ia maintain lava le quality o a se kalea a fa ile le se plan o no inga foi la e o mai foi le lua ka usanga o fale kongo po ma le pele a seka o me fa ka o inga lua fa o kika e la ko siaki po iai uma mei ko kongo e renga besinga e renga kupe e la ko siaki uma lava wa e me ka o le por ka ko fa pui e me ka le occupancy certificate o le occupancy certificate e ka umai lo walo ia wa fai ngo ka ngo foi ko kong a fai le certificate le e po se di pokile e o inga le fai se longa ma o io le le fai fai longa a ve me e ka uanga longa fa o kika e not only just money pa ka o se kinga uma lava le process a ko lava inga e mau kingoa a seka ma puinga le a seka le kungu ole on kaka le o kika e ka ua ke le la o ai mal mai ka o ai se ko fa lo ko ye e ngi mai nga fo nga e ba ko la o kika ai le action inga ia pe ka mo fai wa how often e order dai pe al malo a me sham ka ngalo how often le e ka o ngo kika le ka ngalo kai fika usanga mali poki ba mai ka pene ka ia o le i vaenga lava ia mo o corporation lava ia vaenga foi o SOEs po o faptonga ia al malo mo la corporation me fapenga e kausanga lava mo kika in every year e audit lava ia kulanga fapea e foi la i ka ko ministry ia e audit fa kausanga e ele ke me ka special audit me ka performance audit wa mo mia e ka pengeka po fa konga se me siaki se fa ngi me fa pikoa me nga ka performance audit e mai ala le terms of reference e siaki ai kai ka usanga ma siaki so every year ka kaunga o mai o kika e o morong aveli pokile e kalangor ka pengeka e male malo longa winga e fai ale o kika every year and as a rule e ma fai lava e kau lava o kika every year so se fuanga lava o les foi me kau e me kau internal auditors o kanga kala e langa ru ko ngo ka ko ministry ma ko ngo ka ko fa ko nga ia ora ko nga ruenga e pe la bonga ruenga ma me la kau internal auditors e au kilo la ko ile process a ko la vole fucking o so ka inga e siaki la ko inga siaki e siaki la ko ia a seka me fa penga inga mau kingo lo le me uma foi la siaki e ko o kika foi la external auditors
e ke le au ngai o ngaruenga e sa o sunga le akau e ke le o ngaruenga o kika ai ka kauranga every year eno e faila ngaruenga ave fo ka kom ka ngaruenga po le fa konga le o kika Samoa e se le makango fio la konga ngaruenga lo fai o ka mo faila va ia fa up to date e ke mi renga mako ko fa so e kusi o leva kausanga sa ka behind like kiki ar ke minge wa update maka ko o kika o le process la fai molonga fai ka ko o kika kausanga ngi ave li poki ave kalango ka pingeta ave lo le malo e le palmenge ia fai lo susu enga komiki o komiki foi la que sueli poki ro kika e nga mai lo fa un al palmenge o menga e cerca o nga venga e fa o kika me foi nga e ke minge le wa walu kausanga e lo kula mai le umier te malo kika inga ia mo kingore le ia al so kusili inga ia mo kingore le ia lo alo ia ma le ia wa inga a seka le malo me o kupe o la ko fale o ka avale mo ka equipment so se me alava e ka kaula wa ai fale le ala o sili la o firma miska o le forensic audit le fainge e ma fo me nga o level o kika ele auditing me al malo Tautai o lau kat kongunga ia o le ka kia le kai o audit i me ka audit requirements ala malo every year kausanga umala fai le audit longo winga kaulanga fai mola ko li poki ma ave parmengi ka penge ka mar parmengi o le forensic ia o ke lo se menga kula i male pa ki ale fast ile e fenga malo ile pa enga kalwai sala ko ka un fai loa inga ia fai su enga fa pikoa e ka o forensic inga ia su mai apolo ke kinga fai le malo ia o le me foi langa o ke minge ia le ka un mali poki o le la o fai le su enga komiki wa ia komiki confirmalo un malo su enga komiki a ver ka peneta ia wa foi fo ko nga ba komiki nga fa solo fo fa ka con o palmenge ia ai ka ua kere vanga le tangole a taua alanga ole ai fa nga yoi lava audit annual audit tale malo ia maka ko SOEs our forensic audit is a total different me ko ngale ka me ka o agreed upon procedures au ka ko audit le lawa mai sa o lava fa pikoa mo polo keki le o piki mai le malo inga ye ko so ya kili ba nga ia malo ma ye kele o vai fa mai se ma fio le forensic audit wa fai ka li poki a ko ala va lo fio o ke le lo a ko po ka o ku ya nga ma fi e wa o ke ni ka ngo ku ya o e ai po isi su fai ka ku ya o nga mea e o ke ni ka o ma fi e ai o ke ka wa samo le wa ma ko mo ni poki o ma ko su e ka ko li poki ai on sai mai e la pa pale mai pe o me sile wa ma ka su enga ka komiki ia o ke lo se ke mi la ka mai ia la fa fonga lo sa mo ka ko ni poki pe on so inga o lo silvere pe wa fai ka a ko li poki le ka mi ia o ke mi ngai ia la ro ke ni usila o fai ka we ai le umala vai na fai sin ke le li poki o ke le ka ko ma fe via era o sa ara ki la sa wa yo go mo ri si sin ni be ia le sa ka la fa sa me ia o menga ia ka ki ko le palmenge ia la ko fai unga le fa unga li poki a wo fai ka ia ko ki a uma o te fi fasili to le vai ngale a lo fio ngal minister ia ai to tu lo fio ngai e te sa no pe mo fo se kali pe le o le compagnie le lo te fai le auditing le fa per compagnie ne a to sila e si so kanga isa mo compagnie engi nga so kanga isamo ia sa le ia siata o le la le ka ko ngol compagnie pa o compagnie usila ai foi lango la kola la Samoa ia ile la ko ngarwenga la lipoti ia la le ka wa kua le ai o ke lo penga involve ai kal kong Samoa la ko fa fonga penga involve penga le involve le compagnie le Samoa pa they do have la kola la ko Samoa compagnie le ia o ke lo la penga la ko la ve ngarwenga le fa le so ngakus our compagnie ai ngai usila la kola la Samoa ia le mo kingoa na vanga o skemi ka ko fa fonga Samoa ka ko mo kingoa pena involve penga le involve compagnie le e so ngakusi le ia wala nganga ia le so ngakusi o fa mo nga fa so ngakusi sa le involve im se o ka so kusi Samoa io le im compagnie Samoa e in fact langa sa fa lo compagnie so kusi sama ko kam fai foi e ma ke fi involve ia va ku kali sorry
e le mas kampangi Samoa involve vai nga le usu e mai fafoka me fo ngau ka le fi na la usu e mai fafoka ko kampangi e su e kusi Samoa i le su nga kusi lea e le mas e ka ko local company o involve vai ia al mela le fafsiri kusa mai involve le la le asa al kampangi le ko Samoa ia e o ke le ka wakula wi la o ke le mau kingoa ia ka ko Samoa fa ka ko lo mulmuli ke me release ka ko lipoki ole me maria le o ka wala le no sa ro ma fa faule ia kala fe so e kulepa ia de fa po fi me ho sa mo fo ia ai sia mo ba ko ia so e kusi mai fa fo ele a ba ka ko kampangi ma ka ko ka sa mo e fa ia ka lo ngale fa kai e tawal va ngale le atawa langa le o ka ko so kusi Samoa e lalo fa mon malunga ale society le e ta ole Samoa Institute of Accountants or SIA in New Zealand for e for la ko Institute of Accountants le fo ke la vea wa o au si mempa New Zealand e ka ula le New Zealand Institute of Accountants ya le fo la Samoa o institute la ko ke e la ko policies o policies le ka e ringa luenga aka ngaka ko society le e la me ka code of ethics kamala ia ka e lo afa pengi me se ke faia e fa sala o e society e fa penga foi la kai ngola ko ngaluenga e kai lava mai every year so e lava e so ye ke fa ngo ko ngaluenga e foi la me ka o continuous development every year ka wala vai o develop inga ia a mai lau skills ia upgrade those skills every year no inga lo e lava ia wala ia kai inga so ye ke inga ia make sure o le leia la ko members o me foi la nga ile quality o ka ko members no ola ele lei ala ka members o le kula fonga ke ka inga ruenga ia makula fa penga e power po polenga la ngol me ngome kasile me ka independence afa pela wa ia fa pe ainga ka ko le ka wa ma siata a ainga ka ko e fengo ka ku sho kus la ngaile feanga fa independence wa ole ka ke ainga e fenga la ko sho kusia oi no no winga e ka nga sau se se lo ka wa ainga e fa mea e ele le framework ngai sau ko ole kaile ma ko sho kusi e su elo environment afa pe e sau control le pisingisi lea afa pe o passenger control afa ele mikilo control e allow so if you go through that framework e uma longa e fai framework e okay once you okay through that framework wa mafai o kikar kampanile e wa o ka ko samo ko kiki ainga uma ka pa not necessarily o la ka finga lo fa so kus you go through that framework o framework la ke o kilo i po mafai comply uma meia e mafai nga so kusi a kampanile me foi lá nga ke do ka camping le Samoa le mafai nga so Samoa o ngola ko la vai kulanga fa so kusi e la ko independent sa la okay e le ka ko so nga kusi la fa sile akawa nga musu la vale malo e fa involve ka ko loto la ka ko loko aya o ngo i ke so kanga foi le popole ai o me foi nga ma ko karia ingai e le involve ma ko al me mongi la vai e mafai nga ma ko so e a me ya e ka so nga kusia e mafai nga fa kingo ka ko loko auditors ai al vai nga ka popole a ko ngol menga muselo malo ne ai la avelo i fafo e o mai la ko so e kusi pe nga fa ko winga el ka ko forensic ore la o winga ele o se tu langa tau i le anga va ai o le tu langa tau i so tanga ma fa to tuina sa le foi le wa o ka ko wa sa mo e ke le o ka ya o le fesili po do fior bis le la le sa mo ala o le har o ma fo ngi le il forensic le o le la le sa mo o para langi le fenga ro ga pung sa mo le lo le compagnie po ai le fenga ro ai okay lo e ngai sa mo le fenga ro ngal compagnie pa o la ko la ia e fa nga ia compagnie da qui e kai mi wa o for compagnie o fa nga foi Samoa na wa foi ka kai New Zealand e fa la ko nga o ka sanga ko le ngi so mako e fa nga nga so songi le nga mako mai lo mako fa nga nga il compagnie le nga ko New Zealand because o le paro le la ko le Samoa le nga fa foi mako fa nga nga e le nga o la ke foi le nga so ko lo CPA ngi New Zealand pa le mela e ka o ke lo le ka Samoa ko ko compagnie le pa ia mana ia ke le mo o le silinga ka fi ha algo no mai ka maka o le process le al forensic audit wa le la ma mo maka
o le o mai o le sime ko fa lo ko fo i kampangi ngai wo lo ka ki lipo ki o ka se ma fia o le ala ka ki ngai le wa le sila stage lo ngai le au ko ki le fa ka umala ko fa ka la le sime so le sia me so se ka ko te kinga ia Samoa il fa so longa le si yo o lava inga Moses le la wa ko ngai la le si mo ngai la ko fa ko su ko fe me la le si ke pure pa wa Samoa fa fonga ngana le ka so le ya ka wala mafia o ke ka ua se mafia le ya le ka ua ia mala kala mafia le ka ua se ka mafia mo lo ngai mafia o mo lo ngai mafia lo pure fa nga ka ma con compañía le lo ka mo ko so ku si fo o fela mai nga o fela si mela la ka ko ma kaule fo le poki le wa ka ua kui i o i Samoa le va le MOF por el Ministry of Finance o le la wa so el komegi le e un morong avere el capeneta o capeneka la e avere recommendation al komegi ya ngara i lo recommendation ya fa un capeneka i me fai ai o kulanga la o alava pe fai issues mangi me o sauli poki o me alanga ti o mulmuli la con ole or kapingeka ia mfala ko le so engalanga ile komiki la ko so a ko le poki ia va ngalanga le la fa la ko fai unga wala va me o ka o le poki o ingala le la fai unga ka ko komiki le inga velo ko por parmengi mor kalango inga o le ngalo fuka ka o le poki ama ko le ko fi me ka steering committee le la ke involve ai io la kola nga ma ko le so eli poki ke ningai a o maro so nga steering committee ia nga me i maro ka pingeka ia wa fole la ko ilonga ia o maro la ko ilonga ia nga me i le ko ka pingeka nga le komiki le fa parmengi la ko ki ko so le li poki ia e makaunia ia o la fa unga fa ka pingeka o fa unga nga i kongo le li poki po ingi si ke wa fa inga ia ile sa ka le fa yako ha ka ko fa kali te mai ale le sa ile linga le komiki ia mesel kapingeka ia mal parmengi ia ka ko ro me la kupu mer ka ko ni poki o lo winga la or kapingeka fai unga pe o parmengi pe le ai ia a fa pe ala fa mari kapingeka le ai le be ala el parmengi io era ngale ka ke fo mai ngai me fa por kiki ila ui mala e ave lo kapingeka la ko fa unga fai a ka kongwa e o la va con el parmengi le ka ko ni poki le o ngala ti pekte lope ilo yau ili ro kamala a fa lo mo sa mo i fonga la la ilo ma o ili me ia wan me mongi ai steering committee le foi ilo steering committee ke me demo kwa so le di poki dinga vero la recommendation kapingeka ia no winga in fa kapingeka ia avero kongole ia ai foi komiki fa parmengi la ko so ia ma fa lo lilo al kapingeka o ia le al parmengi malo o le o malo fa tai mani no ale na la tatu tutu mitai uma le unga wala ngale wa sa no le fo minista uma le ngaruenga ia to le sila ia yolana vaenga ma wili na vele il cabinet o le fisili to fo mai langa lua se lau 5 miliona le wa failo mai el minister to pay o le ale to sauni le na faunga paketi na faunga i le malo tausi a le wasu mai le fionga i sa fa pito o le sa fai ma taita i le malo tausi fa mai fa me mo kuper me ngala ku fa ya it's a waste of time fa me mo kuper ko fa mo kaimi ya is it worth it o le ko fisilia ko or so kusi o ke ro fisilia ko or mingiska a o le ala so fina ngalo mai le kama i pidioka dia ma le lua se lau 5 milionga o le asa best advice e te umaya. Is it worth it? Or is it a waste of time? Ia whaafka ia siaka. Pea kau whapupula ku le fsilia sunga le a taua mua. Pe kau on kasi lawa ma meleksa ngoai. O le o siaki e ko kongi kongo le ko kongi a koe ministries. E o kika mua. Freka inga whapea mai ia ma ko le fia ko kongi ma ko fia mea le lus furuafe. Ia ngā mai lea so e kika. E o kia ko lo kika inga peiro 20,000. But that's ministries. Ai kako SOEs. Mai si vaenga ia o SOEs po o whapotonga ia malo. Ia authorities.
e fai ala la ko fai ngala ko siaki e su e ala su e kus su kusi el malo o la fai ama siaki la ko me pa me la siaki o la ko internal auditors pa ele su e kusi la vai ele nga ocupe o kirkiloi e o kirkilo kupe maua e o kirkilo kupe faalu e o kirkilo foi kupe I a seka ia pe o ka vale o me sa fa kau mai o me ka equipment o ala va masingi o ala va equipment o properties o me fa penga e so e mala va so e kusilongo winga it's worth it e mo ko ka u ala va so nga kusilesa ngo e kama ka sui para mia e ko ka u ala va 250 million pa or ko konge lokika ia era kiki konge lokika pa compare ko 250 million ia but the outcome is worth it me foi nga ka u ke nga lo fa so e kusi o le menga ka ua lava langa esir ka ua ngalo faso e kusilenga ia va ai po sao le faso soanga o kupe ala kungu ai me se foi la ko kupe maua wana tau ia fa tala ia ka funga fa kala funga le fa pe e ia isi mingiska o makanga ruga kausi peina to e fa tau ila tu tau fo e ta tira o loponi ia inga matula fa pena ai tate o le wingo la te tala pe na necessary ko mo mio scaver fo o la malo kausi e a pela ia te tala pe o le la usa kai o malo kausi sai ia ile pe fai mai a wala su e fonga me pe o tau ia me se mate ngai tua ni mea ia fa tai le ufa menino lo fio ia sa le wa ngalwenga ia fa so tus e o titilo tulafono e o titilo mato so tusi tulafono na va vai le fa so songa tupe a fapea ia o le wa fa mai tulafono e mafai ia o ke ku le mako so enga so u malava po comply me foi le po usta ia e fa so songa tupe ia vai ngalo fa tanga mai tulafono me foi la na e taua mato ngaluenga pen fa foi o mona so e tus nga siaki o kika ia ale malo ia kupe kokongi ale vaenga le o meta ministries ao kako corporations la ma authorities lenga fai ala tola fa ngala ko ngala le su ya me fa nga ka wa e su e uma ia me le fa mai ia le feonga sui palmia inga ia ko sa ili uma va nga ia inga o kirkolelo kula fongo po fa tanga tula fongo fa ngol melea pele ai a ola furka ki anga aseka kele lea lo fa ka uma aseta ola ka ki anga o yelinga aseka ma pe eso la so tus que lo fa pe akula me se po sao ai fa mo uma ka ko ele li poki la fa kingo me la so kus e fa pui ni si mea ya o ele fisi ya pe afa pe uma ni so nga ma wa mai ni report e fa maunia ma tu no e ka lo ka ni si megi ia siata malea toa ia ola wia orang faso tus ia so kusingi usila ngai kampangi nga fa inga I vai nga ia o se sele la ko li poki safa nga mo so kus nga mo so kus ele fai se la ko provision on the land ku so fa kengol kampangi le ia o fai uma me ma fai la ko ele se la ko provision wala ki la so kus ia o fai de provision ko se ia le nga fa inga ia ola kala la e ma fai e o mafai nga fai nga langa o kika ere o so e pengi fraud pengi kupe fo fanga o ia ala ko fanga so longa ala ko ngaluenga e mauai vai nga ia e fanga ka ria la ko ngaluenga ia nga so la ia o fa punga la le fai un kanga kale ia e ave le official malo ia po leo po ai lava ia o kulanga penga ka o la sunga Siri porque ya le voy a que como el canal venga voy a kilo más si la fue me sa cupo más vai me uma ai que eu vai cupa eu ve e un pala vai que le fale como el mele o se fun cosa ma caro cupo kako ko o a ko o que camele e fai me se o ka ma fau e kulang fa so kusi kulanga ia ai o que ro pola mela le fai ai e paule mea além records que minga ele se fa maunga wal me kau nga rung fa so tus e vai leva records o fair records nga fa ka inga fa pe o se os ka vale nga fa kau a que va ku fer ka vale fa ka oro so ele se pepa o inga la elo ia ele ngi records fa maunga o ia me ia e la fa unga fa so ku se fa inga ia me se lava ma ko ringo so ku si e la ko opinion ne fai ia o la ko opinion e ka o mai wale lei ia o ke ka manga ia I lo si opinion e ka mai I o le lei ia e feololo e mo ele le lei ai ngai menga o la ko document le moa
longa lua loa o ka male mo koi fa le kongu lava ma le longa kolu loa me la ka ole universal opinion ma kua ke le ale onga ia o koinga ki longa aveli po ki fa so kusi ai kulanga ai fa so kusi ai me ka ole management report o le poki la ka ngo uma issues ia avela ko management ia issues la ma fu me ngana fa so kusi a kulanga ia ole sia kingo ngi me maua ia e mafai lava e paua me ke kula fongo foi le wa e kula fongo ia records a oe ongo kausanga kaluai kaunga kipuma records valu kausanga kaluai kaunga records ongo kula e nem failan ko se o va kumar valu kausanga e fu la vala e kula fongo lo sei o pui e kula fa pe ma fa kaunga luenga fa pena ka wala kula ma pa polile ho le mo ka ko ka mo le mo le malo mo ngai se crat na ba a pe course la million mo le siki mo le la ko le course la million a su a ko fa ma le no po fa pa mai ko nga mele le ke lo ko e o ko ba ai la ko mele mo su memoria ese si ko nga me fa pe su aku mo ko se la million sa ai le mo ya le li po fa o se o koe wa wai kula fonga Samoa pe fiele umi mwhainga a kaiwe li poki wa a kaiwe mwhainga keep records a le ero se a kaiwe laro tulafono winga wale ima se records i kunga wenga whaso e kusi e le mwhainga ka fia o la lawa le mea wako e whamai eise se whaisonga songa kusi e mawhainga whai al mako whake ngomba kong luenga a whai waku lengi records e kau mai ia o leise me sapore mea o kirele a whainga ai fai la e records e va ai la po comply uma records nga ia makulanga ia falu ngor kupe inga ruenga nga fa so kusu kan ngo kwai kulunga ia malo ia si va ai la ko kula fongo me lo se fa si ele fa ngo la ko kupe ia mbesi le fa so so ngo la ko seleng okay lo ko winga la wa la ka la ngai e kele yo records nga kia i oi le la pisi ka mi fo le no ko ya no winga nga ba ko i wa over me kia i no ko mo ya o sa nga le ya ko ya o ke le rope nga kia records ya fai se va vai ya nga mo o mo ba oi ka no fai ya me la fa ko wa fai kamea nga wa ko so lengi records ya e ke le la li po ki lo nga li po ke vo ngai wa ku li po ki no records ya o fai unga la ko nga me fa penga la ku ku la le farci pula la ko fa unga la fai ko nga me fa pe malo fa tai si tame i mai pisinisi ka ko mai pisigisi saya ile issues le sa to puma maria ele te bifo le a so ifua sunga pali pano moala ise tasi o li saina sa ia mo wina se tulanga o le fata wina o se pisinisi sa mo ai sa ai le se kupe ngala ko mai ai pe la tu fa matu ia ma faina loan no bifa instead of 2 million na sa yam na o an ave ele 4 million na ana public mai lava fa lo mai ele te fono bifa so ifu o le langa fisili mai le to ateli ai se hawo fa ngo fie nga ave ngi ku pe senga ai o ai nei tangata Samoa e faina ia la to pisinisi light pe o se maunga kele le kau fa ngo se long e o foi nei tangata e fai fa ko anga ki kele ma nei tangata e fai nga ruenga o lo le leito to pe matua e maunga I fo I vanu e tau fai ese long ma ia ma tulanga pisinisi ai pe fai ngo fie kele mengi o senga ai o ku Samoa ai fai nei tau o le atonu ni ai inga o le mafai e tangata nei o na fai ni pisinisi tonu Samoa ingi ku pe kongi e foi se amount of mafai ona la to showing inga ia mafai o nga run se pisinisi tonu Samoa ia fafta ia siata ia perfect si dire ka ngo kariranga e sela ming sky sela portfolio langa la o kale kuela experience fa me ka kupe ele fanga solonga kula fongo ia ko lupi fa ele so mamla makele ele kalia mare le kalianga Paulo mamlama I ko nga vanga fa pe a fai o ia le malo sianga e mafai e o ko kongi le loan o me langa so le bank o ia lupi fa por lava el malo sianga kanga kale le capacity e mafai nga ko kongi le loan lo winga ko nga me fa pe ka o se pisingis
a fa sai nga la ko alwa ko ko Samoa e ka ilo e o ke le sa fa ile ila ko sa approving ale long e ala o kar konga a fa o la ke vai me ka lo yo ke lo o sai nga lo alwa o fela me lo pisin ko fa fenga ko ngele long, and that's a big question mark. A fa per sa o sai nga ko kongo Samoa ko sa konga le se pisin se la sa ma le long e ke le fa un fisili a fa foi la mai o la pisin si le fie fai e ka nga le fai le mai sa forecast le e lo e pe la le coupe la mau mai pisin si le ala for coupe le fa wai eso e o malava nga ia o ke o malama la el tulafono pifa el kangaka lava ia ai me se lava ka lo Samoa ala o kar konga a fa lo Samoa ele me la fa maku o ele lo ko nga kangaka Paul kangaka mfainga ave o kangaka ko kongo le o kako contributors i kongo no pifa la kongi la ko no pifa ai a fa senga de fkwal wako ke lo mamlama la polalma fuanga Paul me o ke kar kongo i senga yo aku ngo foi finga Samoa ia ke o fa nga ku le ngor finga Samoa fa lo langa long langa finga Samoa o se sengi Samoa ngo winga la fo kongi langa no pifa pa fa la finga wenga ngo winga fa fa ku wai ao le amount la markele o le mea mare umi e fuala polale le potential por capacity en fainga la ko inga le long e fuala le so nga no pifa o la ko inga pisingisi e fa fe funga la ko inga le long pe po awala umaia e ka unga exercise e goes for the exercise ske puia e mo fainga o ke le long a faila la ko ke o family inga ske ro winga le ka unga approve alongo winga sila la ko sa approve le long approving le long la wa goes through the whole the process o la o tik vaenga ia o la ko capacity fainga ko ngai ia o le la ko pisingisi le fai ai ia ma le life for pisingisi le fai mai o le si me ka ua le meno security o le mela nga lo ke lo a fai ska ka sa mai o le sing Samoa o la le security nga se kiwa e mea e wa fa pe o se fangua let's say po se la wafe. So I've got to have an asset. It's a keyword fangua le se la wafe fangua, and I've got to have an asset. It's worth more than 100,000. O me ka wala nga le ngaka o le se kiwa le loan le repayment ale first kiwa alu la default loan wala fenga pay at least le la se ka fenga recover le loan le walu o me uma le ka ngaka ki kia le e uma exercise ske puia wa okay wa tik then approval le loan o ka kala ave o ke le kal kongo o la le fenga fa ku I por le ai o ke le kal kongo fenga ave ska ka sa mai fafo au kangaka le ko kongo le contribute la ko kupe le no pifa ma le lava la ko aseka e kava le lonia le fainga fa maku le lonia no fa tai manino no winga horinga mai se vanga na o se si malo si anga ma se pawa e se atu foi le matula ia ni tubanga fa pena ia walanga o le manino danga sa o repetina ma tu fa so mi ta pula na ma tu manino fo le ayo ni aseta le se metu ye si sai ngale le nei wani tau sola le vale ya ai to ta fi mai lava to e vatu wa no pi fa ta fi nga ta fi mai la fa nga malanga ina o sausion to o le tenele na la no fo ta u ye io le la sola a le meo foi le loto o le mafai na fa ma tu u ye io le miliona wow e au noa money securities mani aseta se kiwa pela le winga nana la no mana tu e vatu le fa sili le ona alulo taloto ina itatu tangata ye sina afu tonu osamo o fe fa koanga o fe fa iba ai ata mo fa yo atu no pifa ai me ser no pifa mangi si o kulo ele o le no pifa sa fu tangata ma mtulang e fa kamilo ai riska nga kale lo na lesika nga kulo bala wale langi mamadi ele approving wa sia ka be kongo nga fafkai o lewa ele nga vatau le fa ali mai el mato fast le uma come con il malo o le avere coupe development bank so ni la ta tangata ia a mesia o ka ko famas o la fai faiva o ka nga kai o la vala se ka fe lo con aluenga ale wa be fama ko en fenga kal sangai le foi la o fa ko inga ka ko development bank fama awala en fenga la ko auxia me pa me ia lava le la ko coupe ko ngele long. So imagine essa lugar que faz manga o puscalo e fiave o me fiave le so coupe fa eva com coupe ngalu e fa koanga ala la luka coupe fa fo ko xalo coupe ko con ele long anas o le capacity de ngalo fa ko e lava ele potential e ko con ai ala ko se ko ele long o le si me ngai fa finka ngai ka ya o security o la colonia
ai whawhakau la wala ngā lau whai tika ko development bank loko e whaupopo ai le wha pe kai ongo milionga e kausanga loko e re pe kai 10 milionga wangaro kia pa ole mafuanga kongo ngai whai inga ia au sia ka ko kangaka ia le kupe e wha kingo ia la ko wha ko anga mala ko whai ngā whaiva Malo whaatai, o le isi sa vaenga o te fia faʻasoa. O le, e se ai whaawhainga ka i lau whionga honourable, whiu ia inga o le tau whainga o nei mea o le business license. You know, o le tele o le mau ngasu, tu lau wa, o whaafsiri atu. E no ni mea whape o langa o le tau te whau mai fo i tau. E ere kai minga mawa tua i ma le tasi o whaipisinisi i rongai nei. Au le taura so fa sirfia na ma toi foi la ole kuri ma oi o ko se ai sai le mai nei me ku la no se fa ma se kasi le ofisa alu ye ka makua e fai foi ri ocupe ka pa se mai ngu ko mai sa vai ai tuli solo e uma e nga ai sa una ele approve e pe sa foi ma tua o ki fa sa e sai le mo fai na mai nei me se tas fa kai siat o le kāua fisiri rea langa lef ka mako mai ko kongu ai mako mai ko kongu kemi a lele a renew ka ko business license wa leila se kemi ko ka penga lele ai me a wainga mai sa mako kilo ai o ngai kanga ka sau I ka mo e konga mai le singa ma MCO ka mo e o mai o ka se feo inga sa le sia tele telo nei feo inga o le sa mato fono la ka mai ngai la mako wainga le ale le fa fo le singa fa ma va nga uma kero fa pe ko mea awangi comply mar kulafo ai fa ingo fie mea o le la wai kam fa se me ka se one stop shop kamalale ye me ke sa ngoi pisingis ai si lo foi la mero kam fa le kam fa fa online pisingis ya mel MCO lo online MCO kemingi le foi la kam fa online ka ko tax inga mfainga uka ka bo solo ngar ka masingi runga o approve mai mea ka uma me runga approve mai ya avelo more business license ai ka wa kele sa le leia ile kele le mau me ko nga mia o nga le fa mai o exercise kula fongo e ka ko resubmit documents ya ala va vai a for pisingisi le la wa mai le location la wa mai le scala o mai me uma ele se me suia o la me la ko resubmit ai vai nga ya la me la ko vai a fa ile ko o le scala in le revenue la wei mako le singe la wei le mako le scala mako fangua la wei le mako address la wei uma meia o la me la ko le scala i mea lo no winga power ke me ma mi ese si swing o le scala pe a fai wa move location a for la company sa fai sa le ufi ala wa move o i ko a fofu so ka inga Pauangal me ngomia mai le confirmation of location ia marfangua. Pauangal me ngomia al kurang air business license ma nga kuang la ko bank account me fa penga is all the same. Even directors after ko mau directors elise me la ko sui e fua. So to make it easier, ole sui la se me kawa. Or ke lo ka ko company e quite thing la ko accounts. La follow ko la vangua up to 31st of March wa va ko la ko accounts. So you can still do your license e whakakali. Wa kula skorsu kasi o maki. Wa o maksubmit yung makako accounts for that period nga le whair kako renewal. Whaka inga le la umar kako pisingisi whaungo te se marua whelua lima. So that's your financial year. It's from January to December 2025. If ka already la li poki nga 31st of March, lawa wako li poki. So you still have three months if I lau ni poki. But everything else e kawanga up to date kai pe whaingo lau PAYE, whaingo lau income tax, whaingo au GST. So throughout the year, lai e tiwa nga kai rua masinga, kai masinga, la file process, e make sure e awangi outstanding la ko me whapenga. Al menga ka awa kele ia whaingo fie mea, ele whaingo fie ia misisi me le ai. You comply with the law, all the requirements you need to comply with. Ai pawale me ia whaingo fie mamla marmala kungu wal me ka ua nga ola senga o ka pisingisi e ser ka ua olo sao ngar ko ngar business license because arenga o pisingisi arenga ko pisingisi arenga ko pe moa but that's your business license ko kongi ai o whainga la income tax mai si me mun muringa me ngai tio malina revenue ai ole kulang ai ser ka ua ia whaingo fie e wak work nga ka sengo fanga la kwai fai umanga mea ya sa waru fale wo umanga mea nga na ma tailo fa taitele lo firinga lo mal lo firinga minsta ai o tati o titala noa o me foi tupu wa mo atu
fo o kafsosoangi e feu ia ingai kanga fo e mo mier sosoani ma se ia soli e o mai le asori ale mela se fatura te tala wa o pumongi ama o puko kingo so se ofisa ka kerwe ale o ngongo re kopi fatu ele tau kusa e fa makala mai fa metalanga alla o langi me fa nga uma o ka fa kai va o kura me le fa ka o se me e ke alo ko fa e te lola ko mo fofo me ala ngale se ia fatu e peila e alulo ko ma fofo pe we por me e ga len ka ngo fika nka ye ka fa ka nga fika mi ya il me se ko fo ni si manga ka mai se le ngi o mo wa se mai fo fatu ai ole nganga ia fa fa ngo fi ele ona ele fa pe fa ala tua ai fa ngo fi ele ona ya mo na yo tatou tangata Samoa ma e wa le se nga fo ila o nei me fa pe ala u fio e mo titala no atua e fa ile kala fo ile le ka ko Samoa it's not what you know it's who you know o le se nga langa la kuro si kanga ka ile ma se singa ke masangi ai o mare va ya so fe kamia fa ko ama wala le seni ai ala kur kanga ka who you know ti ngar ke fong ya uma ba ila tatou le ile se ngo ai fa vitai o le ai le fa to fa inga manin ma la fio nga me se fo yo fa inga malo ina ia fa ngo fie mo na tatou tangata faafetai la ole si meta o faafekai siaka faafetai wa e faʻasoa mai le tulaga lea ia faamalu foi pe fa e ngi sur ko wa inga wa fie ngi va inga wa me ka ko tip ka mo foi la ko fa tip ia wo mo foi ngo kar ngol ma ko fonka fa mo le mole a voi le melea wa sa le ia e singa ka wa ko kupenga yo i lo fa penga ia wo sa ngi usila ole me piko sili le ngai se senga ka ko Samoa ole me ka service ia penga mako le ia amako foi ma show ko lo fa inga ngafi wo a fo show ko lo fa ka fa inga ma ngofo foi nga ma lenda ko ko fa inga fa oh hello come in ele mau maka akare ngi so fa inga ko Samoa a me sengi so kanga ruenga ia ka kela ko ko fa mai ia how can I help you ia fa lo me ka ke mo mia so or ka our service langa o ka no foi Samoa sa ia ke me o fa lo pisingisi ia nga kulia kula o ka mai la ko e fa le skala mak pisingisi o fius ka mo ngofo ia ai wa ku alunga ka mala ko ye ka ko mo lo ia ka ko ngof ka nga yo mo lo ke nga wai masangi aus kengi ia me fa ko ai e de ko nga treatment nga nem nga mia ara fiu fo le so ako ia o nga la kala se fa mo mo le ka war service mai ku kosa o makanga ka uma awange isi fa ilonga langu o isi fa ilonga ngaka a saur ka ka mo mai serve ka nga fa uma inga ile le service singa ka ko nga renga Samoa fa kai lo fa tai wa tele ma le visi le te wo si se visi wa fa inka ke visi le o bena mo fa ko ya mai mo musi so ka penga ko ya o so ma si le pa ko e si le fia le te wa mar fa mo le la wa pasi lar ka le fiona miska number 1 ko fa un miska mo te ya lo ma fa talanga la u fiona le sta la vane ona ola wo fionga ya marisi ele fa pe fu tate nga vale nga ola fionga ile pale mia ele mo wait mele o le avio ngi briefing fo ye ma mai fesi ya pe na inisi fo minister sa ye mo fo ka manga pe manga makikamia ko e fesi dia ku mela manga o ka aya fa ko ime fo ye isi mele fi fa fonga le ku ele fi manga ya le ne fi fa fitai o le wakua le mele ele o ko pole wa sau si de formation penga ko fa lo ko sau foi ge ya ni pole o me si ni fa kai o le sau si a le penga ko kalia ku nga ku sai me fa si ala nga ka war fa nga ka ko ku ele ku sai mal ngai po kala a fitai tele lo fionga le minister ona yesi ma fa talo nga fa si fo mo to tato por kalami ya e umai tale lima io tato por kalame ia le vanga fi e pe mo foi le lima el tale lima ia ona yesi tato fa talo nga la fionga ia o afele to e fufu e fai malanga i Samoa fa ftai siata ia me foi le tafta fa ne sunga le atawa o le aso taiao ia o le la to taliwai ia le o maua ia la mako malanga i marsunga ni palemia
ia ngengi ia vanoa ia whaafkai kuai i lau sunga siata whaafkai kele la mo ngi whakakanwanga o me siling taua o lo mo le mo ka ko kakanwai wa ngei e se ro fia maka lupo kalama a whaiwhainga o luenga o fia moe i ngā ki lupo kalama se o akai langa e se matango i whaafkai kai e whapeo le alanga o fi vai po kalama ngi skulanga a e se mai lo faʻasoa kulanga pe o mangingo i Samoa ia ve fongia ngo ke ko ko iso ku malo ia ngai vai monga mua ia fa maruru aku wale mo se mo ka ko fa kasi ai ia fa fkai lo ko ka poinga fa fkai me uma lava ko ngo fukakalo ia me se foi se wainga sang se sa makfero ia fionga ia leoka se wainga sang se lango la inga le lo ke makai so fa paunga fa fkai ka ko fero inga ngai aso ile aso ke ngai ia me se foi ko fa mangianga ai mar ko fa ko nga i misi mer ka ko inga ia le wa ko fa me Samoa ia me se foi ngi so mako wainga me se foi ia se wainga ri solo maru kwa o le mali ole le fionga e fongo i vasa ia ma lo fa fkai me siru ma erka ko fa moi ia lo file mu me uma kusai ma le finga lo ka ko ri lang ia me se ngi so ka wainga e fenga e foi ma ko filo ai me se ngi so kinga ia ma lo fa fkai mo le mo ka ko filo ia ka fa fkai ia le la o mo ka ko le file mu ia ngi so ai nga miska ka sa filo io ke lo ka ko so fa ia ma lo fa fkai pa ia so ku ma lo fa fkai lo ko ka poinga ma lo ko kalo ia me se fonga ia wo mai masangi ia wa filo foi ngai iska ko ngai ngisila ngai o levo ke ko sa ngisila ia fa fkai ia o ko ia o ka maruru fo ko ia ko foi ia ko fiado foi se me mafanga le au mal po ia fa fkai ka mo ngai ngo siaka me fo sunga le ato ia me sini fa fkai ia le o ka ko filo foi ia me se ngai ngo ka o kampangi fa fkai kele lava lo fionga nai ku sai man ngai po kalama ngai kampangi maros ia me fo fa ngai ka mai amisa ke wa ai mai lava lo swafa ke mi uma o ko levo fi vai lo sunga ia lo vai ko au le ka mo misa ia me fo so akau ia me se pa ia ka ko kalama ia sunga ia Oscar ia me fo ia ngai mafinge ia man pa ia ka ko finga ruenga ia wa fo le fa moi mar ka ko ka ia ia manguia lava ka ko po kalama ia me fo la finga ruenga ma sunga fa kong ma lo fa tai ia le fo e fa ma lo fa tai fo ia tatou producers ia le fionga ia misa ia me se fo ia le sunga ia Oscar ia me so tatou fika ko se fianga fo loto mo le vano ai la ta wai to te tau no lo Samoa full on lo fo ila lo la to ia wale te ina male fatu te yo so tatou tunu wa manino le mata le vai le ango i vaenga tau pisinisi su e tusi o vaenga uma tupe maua tau o le tamau ainga kaunga kamare kaunga ufie na wa vatu uma sa fa o tire utur fai mea o le matatalo lo fionga le minister ia ina ia laua ma to o faiva ma malu fau o faiva ia wale nei paia inga ia e fa taifo i le tua ila na fa malolonga ma le malosi i lo tino o le mafufau whaalongolonga ma le tutoa o whaftai tatou fast o lo o iai ni lauwia ia awa o le vaenga o le meale nei e pisa mai tangata fa mai ia langa o le whainga malo e le aingi si o ingi e ko mai mangipura ia le lau tau sisi la misamo o e le o le malu le tamau ainga ma le puipuinga o le tamau ainga o le iei tamali e iei o lantou nga va ame se fo famnia ngale tua famnia le to e taliu o le utu ia le so tau failo atu ma to reconfirm yes e to e taliu ma faafio le fionga i le pale pia i le aso ataiao faatasi ma le minista o tupe maua ia e to e taliu so tatou tunu o matua sau iai nei sa o rua tuai nei le ngano mana au tu e aru se i o tu e va ai tasi ma ua ia no sau lo la ia ta u le tunu yes the man is walking o matua le lei ato toa le au ya ma ole ato e sila mio fo ima mai mo samo ya ole ato e fiafio i vorka ma roi samo tulanga o le tautuina ya ole tatu no ya fa mo le tu e lo fio ma to ma longa a foi mai fa feilo ai ya le fionga ya plate vao fa moi o le te fono Missouri ya le foi nei New Zealand ya wana ni sio bainga e longo pueli e foi pa ia maru le ngato la to fo i tulangi mi se fo to si la fia longo tato proclame ai la fa to fa le fionga le minister
mo le taimi ai tatou fila pe mai Ai lawa. marolonga Kai soifua manguia. Soifua manuia malalangi ma. O lo There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whakso te iloa matangi a mosa, I le mōpain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu wina I mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua matang o fie mo le la lelei au lelei. Whafisau te iloa matangi a mosa I le olu a tasi walu o noiva walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe Ainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Ya, te buru wati le ua toes furu minuto ta le o le tula e lima I le temia manto I New Zealand Day. Ya, fia foi fai lo atu. O le umato fatasi ma le songa le te fono. O le ainga o le fatoto I le tuasa mo utasi. Wa fia fo I lo tato officer nei ma lau fanua o Aotearoa. Malanga me Missouri, malato au malanga. Ia tu sama fo anga na fio mai fo me fio kan minsta. Fa na velave tu langa fo malanga maliu maliuti. Ia ai ua mau ai maselao lao ia fio mai ia o ila toni. O tangata dei na tutu malosi me tu alanga. Ia ai lato wahinga I Samoa me se fo I Missouri. Na ia aver fatu tuina, pele fatu tuanga. Fatu la il tato malo tu le mai. Fatalo fa lo fionga sa opla te vao. Ia po lau fetalainga fa moe tau loa lua fata ta viuni I lunga o le proklami mo le taimi mua ia I le tatou studio malo le soifua maua. Ia soifua maua au fetalainga le vai malai. Ia po lau sunga fo I professor fasalau ia ai taina ni fo I le tai o fionga ia le ataua. Ia ma le maru le tatou porkalama fa talo fat fo I le malu ma le au whaafonga le tātou matunu Samoa, whaatalofa ma whaamalo soifua maua. Malo fo I le malanga manuia o leo se so o alo whaau pe iau te roa. Ele vanei ana e fiu mai.
po le amatanga e o le masina le nei ia po le fai unga o ki topa ia le fu a toe a few mai ia tulanga fara la fa le ainga e asau wa e sau so afu le pe wa le sau we vai nei le matu tu ma le e a o te roa ana ia te lei nei ia siata tusa ma Sydney e o le wa mana ia le tau ia na sia si mai foi le taimo mo na le aso soi forta i pa sulta sangortina sa sia si mai mo foi le no ta filo ia fa tai foi lo sunga po la telenga siata sa mo foi le no e te so ni foi mo le no e a sia foi le fionga le di palmia po tai foi le vainga fa fai ia le fu to mo le lao ia le wa mo wai foi la mo le nei fa mnia nga o tatou mafuta i le ofisa nei ono wala upa ia le atua stasi foi o le whanau ia se tulono foi le telainga ia wha mo tau loa tunu mafono a waula le sa mafuanga le wa toe o mai foi le asesinga ono stasi foi o sauninga wha mawai atu stasi o le whanau ia po stasi foi o uso ia ua mawai foi nia wanoa wha aptai atu la telainga pe foi le ia tau ile nei ia wanoa wha au ia po ai fu tangata o manatu ne ai le ua ma wai tatu maftanga ile nei po kalama matango fie fa tai ia va tai se lao se fa manu yanga awa mana tua ama va ai mali atu ai a fio mai o to mai America ali atu tu so Donald Trump le wa fio mai Donald Trump ale ia Donald Trump ale io ia po George W Bush ia po Hillary Clinton. Ya, ada tu foi ele malu. Ya ada tu wo tu langa o meu milionaire, ma billionaire. Ya o Elon Musk. Ma tu langa va pena. Ya fa pe foi la tu te fe meta o Hollywood mo movie star le tu. O ile o tu ma Kamu lupa. Ya kapia mawana pa mo ngana siya. Le o tatou fai por kalame marampo. Ya ai fa tai fo ile nei va no sa tatou fo ya. E se fo ia le to watu no te lema. Ya mare tamau ai yo se matu to mai fale o le nei va tu nei ya. Ai va tai o le wa e tau mai wa tatou le matu officer fo le e sa ko ka se mako como fai. Mania, nei malole tawata malo finau ne wa famanianga ia le tua e lo fangia la tu e tam fai wai le foi fu na si la fia e a tatou tua te mai le langi le so son mai e a to ai ma tatou ngalwe e le fai ona vale sto i le mo vai fu i su lo tino le wa le matango fio ni famanianga wa ia tu langa le ofisa ya amale au nanga fu i le ngata fu i New Zealand nei ala langi ato ole me monia siata mole ato nei wa te le sao po kalama te le sao po kalama i le lua fau tua ai me se fu i le tau longo i mea lo tupu mea sa tupu ma mea le tupu ia wa te lua i ato e pe ai sunga fu ia siata o se perfecta pa balo ini stai o le ai va ia fo ila na saunga o le ai tup sko yo minaki sko yo minga ai que uro ka wa pe sko venga valo mai jamo le ai ma mal e valo le valo e o valo me fale nganga fa taila le we o mai o valo ai fam kara biki de dinga o fa am tala biki ali ato a faila na yesa u fa le po na mawana po tala tona po fa sa u ai fam kara le ai wai le la u tatu tal non mele no fai lo to fine so le na fai la mi tian po no mi ti foi mai no mo se va nga tupe ia te o wala i funi taio ai kia kuma TV a wai le fasala mai le roto a New Zealand o tol fu le ono e a miliona le o ye o fakulo se un manal po ka ko afa ko fa causa o tike ia ma ta o miti sa ete maram la ma e la sa o fa ro miki ko sa ete maram sa o moe a o miti fa pe no mo se
Se vai ngā tupe te lea. Ai. Ia o te le tau atua le mea na mawai le vai ngā tupe. Ana pauna vai ngā pe. Le o te tau whesirisiri. Langa e se i kau kuaku i o le whamua le olonga o lana professional. O na kau wā whau i whuke whamkalanga miki. Ia. Ai, whai rua kala si. Ia. Tu sala le winga le te sau. Le winga le kau sau. Le winga le tau sau noa mai tu sa pei na e tō whā. Ai pei e ke ia e wa maua se vai ngā tupe. O le ko nga ke i vale pe nga ke fia pe nga ke i no te ma afu idele te ofo. ke i masaro te lo tau mafana po. ke i ofo la nga mana tua e ui mai o lo ke kamu fa vede fa so ka ia lo fa makara mi le term le ke kamu fa makara ko ile lo nga e moe e ke yoso o yofo ke yofo le fa mole le se te yoso o le te yofo o le te yofo asiata fa mo ia ofo le kupe ofo ia okay Pau ilole, ngai pai kupi. Pele ai ngoro wa aia. Io no vai. No tango ia kele pai, ia kango ia. No tango ia. Okay. Ia, kupe ko sira po kupe Amerika. Io le melana ele I ele manino le po le tupe Amerika. Masalo tupe amaso. Tupe Amerika. Ia masalo. Ia, na umolo nei ngakaroinga. Ngakaroina o te e lo le va veo foi la roto. Ia, va kori rau sunga re. Ine fai miki. Io e fam talamiki. Ka la wara wa io ngore kile o mea se ye sau Pa po me mo o le tema foi a proka va. O kile la komiki o le su pa senga la komiki ka mai ka. O kinga. O kile o fa longo kwa ka o kinga I la miki le. A ke fa ko kinga le so I fu ia. Ia kinga o kupe me mo fusi mo papi. Mo vele e kawanga ka ngia mo background, kawanga ka ngia mo background o lai. Lai mai kinga kupe. Lai mai kinga kupe. Ia. O vai nga lua foi lele. Mo ko ka ka ngo mele o miki o papo. Ia. Ko papi. Tele favor. E mamá le miki o papo. Mo miki. La nga ela kala foi lele miki. Ia. E me aringa miki ka ngaka. Ia. O me mo wa ai kele. O kele la ka ma. O le vai ka ngo foi lele. O le mau fau ye. O mau fau ye wo le mo ma fau ke mi ma. O le la le ke ma ka o ele ma fau ye wa le nga pinga nga ko fa. Ia. Pe mole la ele marie loko me ai. Ro ngere ka wa. Ia pesiti. Le no ona po. Ke va foi ta tu tono. Na walwe ya siu tina matua nei. Le tina ya un pen. O le telo tau mafan sauni e ta fafnai ma. Mai foi le ma sebe. Po saula. O sama me ai se va tu ma tau mafana me na tu fafini. O saula am sarla li sa o lo sa no. O makua o moe de telo me ai o mikilo. Au sawa ngalo o mele o sei. O le o te fo le me foi le trade masalo le mele le tele le fai to tele e o te fattore ngalo tala o le ke o le mikupi o le ka waru fa makaranga I me ai o le la tau va vai to pe kau o ko ki foi ra fa makara miki foi le ma o kupe le kau kurkuru ko ale sa u mi me ai ele umara kala pasa unha pela le o winga la o kala foi le wo eliminate si vai a ko lu la me ko me mo la fa lo nge me le usau pe o ka mafa le mafu ai por me o kupe nga sa me Amerika a foi kupe okay oula o te tau va vai tunga ko so pouco pe o le pe min ka kupe o me nga ko mai kupe o le ka mai wa lo mo bo ngi le ai la o ka ma fo ke le ma fo biki lo vinga la pe tangia mai te tau sami ni me ai New Zealand o tupe ina vai ai pe kupe ke mai ai ia ki ka mo ia ve ka o sa nga o sa nga ai no fio from karango le biki
a me le tau vai tu ai wo kau mo wai mar fam karami o so ki Ora mero ke e ka wa sweet fam karami ora mero ke e fam moi le mangi ke nga sa ula miki ai se ule maka ngor fam karanga o fe ke o fe ke o ki nga e tere no for komiki ke for komiki a pro kai ba ke le ki nga wa tatu tal no la tina ya la lia tawa ma asiata la mo molia ma yellow fanga da tina o miti afkai yellow fanga ma ya purialo ya o switi wa malia tu isi o tina o switi wa lona suafa matai ya o losa o nai tina umo o la iti mama tina matua ya ma fai lau tusi ya ma le te tupe ya ma komiti ato lava ya to lolo ma vanga umo le mato vanga fau fai o lo manuia lava le mato vanga fau fai la foi mo le mai lo fanga fa tai mai por kalamba ya na foi silafia o le sa ye fa mo e fa pe e mau se vala ulia o lau te langa siata ia fa pe fulia ia wale talfe na ia fu fonga fu ni vai te asa ia fa mo le fa fai tatu fa ta sei mo le aso fa na tuina ia le wa tu mai lunga ele sunga le tatu ia o le pokalama na o le fa solonga na pokalama ila so luas fun matasi o le fa tino ile fa mo ile masin nei ia pe mo le vai aso le io ia onai a mata fo ia sia tele fai nga lot le sunga le pape ngai ia prevention no ia a mata fo ile filo inga le pelita au ele la ni fai nga launga sia te pe matan ia o le filo nana umba le fai nga lot ia alanga lo le lita au filo inga ia so ilo le male talaino le so fai fia tala fo ie tina matua ia fai fo ie tina matua ao ule balaulia mo Samoa uma o lo fa fonga mai po fair lava te lata atu i Missouri po Kansas City po Kansas ia a film tala mai au lewa mau ne ava no e fa si sila tuai po kalama tatou a'e tatou a waifa tasi le famana tuina o le tasi tausanga e talu ona fio atu le li palmia se tulou lon tof palmia o le taitai o vanga faufai ia matotofi le vaenga o tatou ainga i nai Missouri lea o le faenga o ia fo ina ia faingo ina le mata i sautu to tasi fast ainga i Missouri ia pio le ala na le wa fe ai fo ima o avea fo ile fisilingia le wa mawe fo ile mano e abatuai se matou tal sanga mal matou tal sangatu fio mtala mai e le se te ulu na ua watu lunga le tatou invitation e fio ma tala mai au tatou fia fatasi i le tasi tau sanga ai familia to siat sa ia fa moe tatou te awai ia aua lima vai fo ile le nai lo matua mal matu maenga i Missouri salo ele uma yaso alu aso e sawaso le fa pe fo ile nga le atawa ina im fayon ta tatou awai fatasi telefone fo fonga mo tau fo mo le ya le fo ye long tala leo te fo tai au le tai o le panga fa fai ya tau sia ya pe ona mau le malanga sao le mui Samoa au mai ya malo fa'atai le wa manino le fa'afoga maua mai le atu i le fofoaga fa'ateite le lava laufioga ae le lo fo'i taua fa'anapele saunoaga i tulaga ia ele aiu ele afaina fa'atai fo'i le atu ola e fa'ataunuina le fa'amuinu o le tulaga fo'i ua ia o lenei tausaga o le tausaga ina tele o femalagaiga ia sesifia fo'i lono winga ana umu fo eu tutu la tu il vaenga le so o le ia na ia weekend e tolu o wi ai mi se fo sunga le ia godfather o le sini marita o le mau poponga o a mai le tatou maftanga talu mai lona le la kasi ko sanga le ko make le ko o la ai luma ia se fe se no a mai le tatou maftanga ai o tele ni tatou
mata fale foi ainga foi le mai makafale di masu markasi ku malo di masu martasi ya olo na ya tatou misuri malesi fisidi e keling sa mo misu ai asia mar fisidi olo manuia mata fale ia wa lo foi e ia lu tau I vaenga o pantaitasi au ia wa lu tau wa e vai am fa malo si au ho ili ele matou a inga fatu tu le tu I Samoa misu ele e na o lua malanga tu ele peo o ini a Australia e to te lea o ngol fainga nu a Samoa a le in Samoa le a o la tu vai au nisi o lo ia tono le a wai fa si le membership o tatu a inga fatu tu le tu Samoa a o le matou nga runga yo ia o membership a ia na wa fioma tala tuia o le a fa ia na le ia nei ele o pa u pe alu o tu sa o le ai le fa ia le matou te au nai I le tulanga fu o tatu vai nga fa fai a lo man via siata male tau o man via lo futile mai fo im fa tai mai nei ai tina ma tu tatu vai ngai I Missouri tu sai fo im lua o nanga e tu sai mal lua pau fau tuanga I mea malama ele nga o loi lo e masalo ho la e ka o kolo ma ko fa lo ngol pokalama ia status ai ha mo fisiling ia o lo manuia la fa tai me uma e o le matou vai na fa fai io o lo tu mawai to finga pau le vai nga la ia o wa na le fai lo tu sia antai o ko le sau ia te tu pe nina ia le o no sua o ia le president o le nu to lo ia le la wa pata fai ma pe wa pase to ngal ono le conflict of interest ia le la ele o ise suite ta inite o le o te tawa ver ta ingol vai ngol tatu vai fa fai a komiti ala e tu mau komiti tina ia puyalo ma spit ia o komiti o kurangol kuka ia o losa ma lana vaenga ia o fundraising o se le o so le matua ia au le vaenga ia te ua e fai komiti o te unga o fale ia o le fantu o le whawhenga ma la funga a o tūlanga o le o suyo o I tūmalo tūtas ia o nana momoonga ia sa o le ia o le vaenga na tauna ia whatūlanga o suyo malo I tūmalo tasi lima sutas ele I au sia la el matou vai nga fai wanga nam salo mo le anga inga I luma le tau sanga fo salo la va vai fo ia mo ta ia fa vai bo mana na tu ina mai malo fa o le si vai nga ma to wa mai tau ina I malanga tu o le to te fai mafutanga matua a onisio au pepese I longa le lalolangi au tama fa na o sa mo sirfia sa mo o le tama pese tau le o spawn prison o le o siona tua aia lo sale to te ia a se foi le tama pese o aloki ia manisi o tama pese fai sa no vanga ia ona ia lo fa na sa o lelea o spawn prison o stanga foi o levo na li musika o le alo le ia tau le losa fau ia e pe o le foi la wa mania la psilingia pe o fa na o ia tau na psilingia la to au vai tono le o vai fai o la to foi nei o la vale malo si maltale e fai ona so son ia o aloki ele au mai tele la to fa mo de mele ona ele o pa foi se taimi fa mam la ma ti dei il fa nau alo ia la to le tale ni fai foi on so son I tau foi no le vai fa fai ia ma le ri o ma le telenga ia sanganga poka ia pokaru pokaru yes na ia mai stas foi alo le na pespa tasi mo le maulo na so ia fa pena foi ia le pena tawidili le ia o va na mona le ba letio le au musika nai o Missouri matou mafutanga yo
ai mana ia fo ile le wa la mai fesi di pe oi voi la se manatu e tau ana vala lia pe na i fialo ni mfana we fa ma na mai por kalama oina manino tupulanga ai me se fo yo na yalo mfana ni e tele fo tanga tala to te fai ona vatu matala bo tele mana tu me fo tasi le fa no no le fionga pa le mia wo ye nei o le toe wa ia tu leo loto o le diaspora o tama whanau o le atunu o lea e tala whaauto i so sita whololangi o ata le ni manga waa whaiona e tau o whuro latou leo mara latou sao ona o le tatou teimila u fionga whamoe o le fesili o te fia fesilingia wa ua maho o atu male a taua ai mo le lau tele o i latou atonu o le au iluma te ua fia move to Missouri e a le sikeki ani me mana nei skeke lea e saunga le mu e tulango frave lave se skeke fave vesi e al tau soifuanga e ono au nga ile atina e noni ainga me tulango pena ya ma e fesi o Missouri ia wa uno wa mata tu i Compton i California ia o mule o na wenga i Seattle Tacoma area i Washington ia e fai ua i Missouri i la ula pa tu sanga pe o Missouri o le o te loa a fa pe e te filifili se me e te fia Tautai A'e o Missouri e le ngata le tau mo fi o le maulalo o le tau o soifuanga e tau mo fi e foi tau o lawa mamaota o fale e te mawale fale i Missouri le tipensi le koinga condition e te manao i pia o ine ka o lautali o siata o Missouri o se te saunga le mu e pe o i e pe te foi le o tangata o retire e slow ale na hulo sila fia i lunga o awalama ma io e slow freeway i lunga o wala io ma au te loa i laua ia te masalo o na le fu te o te au mawai Missouri. Missouri is one of the best state there. E foi le te mana o e te batu e fa mautu ai lo waina. O na le e mamaua ia a masani al malanga inga pe ho o mele te malanga mai mo fero mai. Ia mo masani ho a o Missouri e lona tulanga le atina o inga o le matuale le ia. Malo. Tauan tau whafsili o nā? Ora ki fsili hore le hale mai ka le mata i sau. O peta o le whapu pole le ngor kako mai ngai i Missouri. Ma ne ia fsili ne to ole ngona na tu mai le whionga tata i o tatou wang whau whai o ia pise tulo foi le whionga palimia. O le ngoana ma oti mea o le mata i sau ia masalo ai o le upule le wha mautu tuspai mata i sau o le atua po le ia masai so sau tu do tasi ia o le babai SMI ai o le il vaenga le matu te e pe o teilo ia lau fionga ma asiata po le ase rua wha senanga o le winga le upu mata i sau o tasi le vaenga o le whai upu tuspai o lai la vea i fo i le fa senga ino le mata sau o le lofa tu no o le atu ana ia o lana fai ngoa le fionga le dipaki sunga lau le mali to ia le mata sau ia ona o le mo tu SMI o to fo i le isipito fa tu sa nga i le side le ia uma California ia i pito nu ia mastete ia tele na ia uma ai ngor fa tu ia to sa mutasi ia ole mate isau ia e mafu mai tala fa ale anga nu ma fa sa moa io inisi fo io o tamali ima matupu pe le tu ya tu or tu e termina le sau le vavea o mataya o e pe e a matayo na sau a matai mai ia tulang ia ai e me faila ona wala ngola fo e fionga le tu e pe fa metela ina ia ngā ruenga mamana le tua ma te isau le fofonga ia mtulanga whapena
e fa matalai lo no winga la o to ele fa pera fu ile le te uto mita fa pia o to o fo le le ai le o ele e pe o mena na to no te tau vai tu ele o to mata fale le fo ai tu sapi o se mata fale na ana fa ia mai fui e wa te lo o se mata fale na mata lava le sa fionga te fono la te mi mai fa ngoina ia pe se lupe na fa ia le fui e special lava foi ia se o to mata fale ia wa te le foi me to te faia ia ai fa te ya tu o le a ni fo fuanga o feto te li wele to ia sa noina wa mo e fo fuanga fa o tae le lua te foi le fainga malanga i Missouri e tu ai foi le ainga ia mo mai foi le fa la ve pe o malanga mai ai fa te ya tu de ni ava no matango fia seta mali ataua ta fia wa mau foi tatou filo fa tai hu le fu wa mo le no o tatou filo e foi ma le minsta ma Samoa ia le ngata le tele tamale o e foi o mai Victorville la matia ia ma le meia le malanga mai ma le meia soli o makua ma fa le ma fainga malanga la matia ma le meia nya e fa tai atu e molia foi nei ava no molia toi la fa tai na yo ainga i New Zealand nei e ne a seve ma ta fa na ia ma sin sio tina on pene fa pe foi ta fa na i la wese ma ia le foi ina matu nei ma le fai fe malolo sunga ia mafi fa moema molia toi ia ma uto ma lava ainga ma wo ma e ma sani ta fa pe on tatu ma futa le fa moi siri ai la fa tai siata malau fionga le ata ono le malau dia fa toa maua e seo nei fatawa tatou te whaiainga whatasi whaatai whaalalu le tamutanga ia whaatai fo i more au no whai fo ona o maia seo tolua ia whape fo ia whaletua whawhenga mo mawina le matango fia o le mauta bo le tūlanga ua si tia iei le tatou mo pisa pasalau mo le atu fo i whaatai a Brian ma Oscar ma Misa tu sai fo i ma le soani fa matango fiini o tatou por kalama e se we mai nga tiro mana o tiaru e moni misu ia o lo fa ngo korfata o korfata o la ia le video yo ia le nga kwa kangi siaki nga ala saua ia o wala le mele ko fa ko kala wa mo le wa fa ka fo ngai kinga ma ka fo so ko ma fa ka wa pau lava le skeke ka ko fe o e asiata le nga ka mo ba le pu a kemina se wa ka nisio kinga wa le wa ya ko ai ya le pa nga ba o wa e mele mo sa mo fa ma vai ni va ngora fia tala le tau fai atu ala usunga le wa o se vai ngale filo ingale fionga le meia ia ma le te fono mai ia ma le fionga le ia neile ia le meia le Victorville alien adrento ia ma lo si le fionga le palmia la no fa tala sa o ia nei o sa ta ule lo le turum to ma lo si ready ia le fionga palmia ia e fo i Samoa ai o puta ma vai o le fia file nei ta te ia fitangi si na yo tinai o Missouri na o sa ai o puta ma vai e te malanga o le matou nu sa tu paitea e ia lo to stete tu tono sa tu paitea e ta o mosula o le pito nu le o le matou nu e fa fonga mai o le ngoa lea e le se ngoa na mafua mai i se upu Samoa po se karaku Samoa ia ai na whaingoina le ai lea e tu waile ka le sia ma mona i satu paitea ona o misionale na o lato o vatua le tala le lei i tu tonu o satu paitea o tama palangi mai Missouri ia o ifo i matonu unsa waina i lula tu tele tala anga o tu langa ai si le fia ma le lei
e na yo matu ainga maswafa ma sa ai na ua ola la matalia ma fa pine fa ma welo ona fa ingoa lo lea o le fasi ele lea ia mosula o le fa sa moina o Missouri so le winga la utala o fea to te feo ia o la ia ile to la ia ile to va tali tonga i upu fa ale tunu no winga a ko o Samoa e te tauna to o ya si mosula ai to te le fo o ko ia me Missouri Male. la tu wai le maru le kalisia tat le fasa mamona por le kalisia skrisi lo ko se ntai e te taunu le sa tu pa te ale manga fa na ia ele na ta o mosula O ina le la fai man man. ai la o te lo la po fo sa ai pa sa lo longa ela la fa ya fa man ai o le tasile na mafu anga tasile na mafu anga o le ngoa o le number 1 o le fasa mo no Missouri te pe fo yo i pia i elemento lu wai na vu ia o sa uniatu o ele uma sa to ai missionale pesenga vaiola matula la ia mamato sa tu poitia o mosula tasila na vaenga le leifo o le wa esirfia no winga la o malanga tu ya auto o lo te ru tu o le tama o le io ela ngo o mosula o sa me mosula te ala tu nai io no winga la o tu o tanga tanu a tu le atua ma se vaenga mo outsiders mo strangers io a faila o te ese afitangisi la tamaitai O te tau. afitangisi ia wa vai la famala Malo. tangis kama fa mo wo ko fo ya Oh. tau luga man mato ko kala me de vanga la fiafi sini e wona igalo tatu filo ila sota ya o fa mo to e fio ia plate vao masor fretua masor to fine le fretua ia i america la sota ya to e fo ile meia malo matia la so fu ia ai tatu filo tatu sini ia il tatu fa mo na o tu na tu lunga ila sota ya a mata mai le se fulu le taiao tatu food truck merchandise ia e tatou weva i le posiva i le afiafi i le vailuaga ia a o sipa se le manga la foi i fonga vatele o te uta ia e faiva o le Blue TV le nei vaenga o le aso mafasifo le nei vaiaso ia tu ni tatou news a wara veso fo ia la ave umaringi vaiaso ai le kungi si memno as fo te le tatou malo le tali ia o ne nanga le leipe a matou malangatu ia faia matou ma sui fo tatou e tali malo ia wa fo la to wa fio mai ia ta manuel weekend a wona ini me tupu e fa mali e fo i lo to ya so nei New Zealand langa o le to ta e pi o fa o le to ta fo e sa o ia ai fa tai ile avno tatou maua o misa fo i ma Oscar o misa e fa to lua mo si le fiera nga ka fisi nga la e to lu mo fa na E fai so lo Oscar Ia. e sa ngi fa bi ponga Oi. ko kai wa fo ile ko ka Mo le atu le patai i si o to fini ya si I mo le ata. mai se foi mama sino nua ia ma to uma losa ma to uma na yo matina ma to fa fine Missouri a lofa tele atu mo auto so i fu Samoa mo de fiafi to faina Aso fua.